Ia, o te patalo fatu sa moa i le nei vaenga o le aso. O le aso paraile nei ia i matou i le masani ai ia le temi whape nei o tatou porkalame ia peitai ia o le porkalame whapitoa ia pei o na loina atu le aso na nafi ia ma ni temi fu i le nei vai aso. Lea ua te ale titi lava ia le la tal afole o le tasi ia au le tulae lua ia o le o i lori whaatanoanga ma le fionga i le li pāremia o le taitai o le tatou malo ia o le sunga i le laulia le marietoa ia i se i tula mua i le tau le tulae lua ia o le whaatautai ai i o ma ua le la host i le fio mai o le fionga i le li pāremia i le tulae lua ia le ua tau mai ia le sao to metai o mawhanua ia e mate whatautai ia le porkalame whapitoa ia mō lana fionga. Ia ma lole suifua manuia, ma lole whalau manuia, ma naia le la e o le nei tae au, ua tatonu o le nae e tae au e fau lava le tae au ia ti o tui au ki lani i New Zealand, ia ai mali maia ma tala mai au o le tamaitai, ia ona o le so lava ia pe e panganga mo tapu kalame masan pe tai, ia o lea ua iai le malo whapitoa, ia o le taitai o le tatou malo, ia seitu la mua, ia ona fio mai leo lana fionga, ai le leile ta a matamata malie ma ta tala noa, e whaatari ai le o mai o lana fionga, ia ai sauno ia e te whaatalo wha mai le atunu, man whaaloa. Ia, na fui wale o ele o te siakia ela o masini fa ia ole na te tatu te tari ia o la te mi te o mai ai ia la co-host o le ni aso ia le to fa ia mo fanua tu pa I matira e ma te fatu te atua ia le fatanoanga malana fionga I le li palemia ia li tatununga Samoa ia o le amata masani lava o le tatu tutua ma le unanga ia se te mifoi ia ona fatasi mai lea e pe le le ulangona ia ia ona le sa watu le fatalo foi la sunga ia ai mai se foi ta to pa anga masani alo mai o le neita e au ta tele ilonga na mo le lei ona o le sangisangi ma fia awale ta malo fa alongia ia ta lo fa tu le mamalu o fai fe au mo lato fa le tua sunga fa fianga sorry mo lato fa tua ia me se tamam tina ma tua tama tai ia fa pele to tele fo o li o lato ma wa mai le au nanga le lupe fa dele ia wa ma wai la le nei tu la ia ta o to la epa ma lo so fu alo mai lani ta amatanga ta te tali ele ta ma lo fa lo ngia ma lo fa tai io sila fia fo I tupai o le amatanga o tatu porkala le lau tanga pesi atu le talo a te talo mai o amatai ta porkala e anena le na ia Samoa I le ia tatu amata mea I tatu matai whaingo fiai ia ona manuia ia la sanga ma mea matatu te whaia o mai a so mai ia fina le taua le taua ua tau lo tatua tua au mai tatou e ona
le mana e manu malo e le oi tātou e manu malo peitai e mawhai ona o Yesu o lona anganga a auina mai e mauai le mana e malo umai. Ia tātou i fu matatalo. Nenei tu lalo mātou tamai wa mātou hipo mawhaka i le vihinga i la osio. Ma la whai mātou i whanunga lelei. Whapea na e pui pui o mātou wola, o mātou momoi, o mātou moenga. Whaftai tamale ni tae au fia sangisangi. Ona o nisi fui o fuanga o mātou wala leo a meise le tamao si o mātou atunu. Le a mātou whiloa i ma mātou whasoa. Whafonga le mamalu o Samoa i sose tulu ingo le nei laulangi. Ia, tamā peon mātou sila fia ai mai se lau o fio. Le tamā le atunu u sa ili ngā se ngasi o le tino. Whapea lava ona e fua i pea le malo si a te ia. A wā le taime to e taliwa i whanua. Le teita ingo tio mātou atunu. O le mātou talu le ia lo whangia. A fio mai lau o fio lau mana e pui pui ai mātou. Ia maua e mātou le file mule nei tae au. E mawhai na mātou whaso ai milana a fionga. Ma pole au au na fui. Mātou wole malawa tuai le swafo lo walo Yesu. Amene. Amene. Pa te tele ia lau to whama whanua ia mō tausanga mōria. Ele leia le tatu amata mea i lana fio. Ia e whaingoki ai ia ma ia o tele Europa i eisi nau ai le breaking news le ia sa notu la epa le breaking news le sau na ia auto ai o le au mai le fartu o le faipule o safata ia le tamaita i o maiava mise kota ia au mai positive lava lona au mainga i o au mai se tala fia mo le atunuu ia o le taliaina e le fionga le li pale mia ia o le visa le o lo taumwhai i nā i tonu o le whapea o le visa on arrival petition for Samoa ia and a wider Pacific, South Pacific le ala pi e au mai le tamitai o mai ava se kota o se tala fia i o le au ana au mai a fule pi mana i tatatanu wa sauroa i on whalau tele le na ia i le vaenga lea ia o te lopo ua e sila fia le vaenga lea toa sau nei a i lunga o te mauti noa sa lango malosi lango malosi e le afionga le li pale mia le sunga lau le mali e toa ma peo la e sau noa o le manaya lea o le la afio mai le fionga le li pale mia e nate e mai se au te lenga wa peo nisi o ni mata upu le sa fatata noa ina ai male le fionga le sui pale mia New Zealand po le mean star le mai fafo ya Winston Peters o le tūlanga le o la wa mafafau nya wa uto tasi atu le epa o takai fo iai o le tato Treaty of Friendship yes le bao New Zealand ma Samoa o le whainga pa anga ai tanga iai sa le leia sa unga na iai le whainga visa ma whainga mai tangata pena umalo le COVID o le COVID la na le mawhaina toi a palai visa i Samoa ai pua whai online ia wa umatua le COVID mwhaapea atua i lava ai sa tatauna toi whai se ilo i longa al malo New Zealand mata upu ia ai pastai ko le fionga ia anai i le lalanga o nei mata upu ai o te whaatai fo ia le fionga le li palimia i lona lango ina ma langa o le mea e tatau le Samoa mawina mai Samoa o te na o ma fo ia sa ia nisi o maliu fo i o mātou a inga i tā lea e te wa e a maliu taimi whaatulanga mai e whale maliu
E le o mawhaina mai nisi o whanau maainga mai Samoa. O le tūlanga lale nā. Ia o au ia o te lango o te tau. Wai ai mantua foi la. E na o Samoa foi la tonu o Pasifika. A tau nu ma le tangata mai Samoa. Whapeo te ta inga. Le wa o sau nei New Zealand wa o maua le fo le permanent resident. Le wa o sau te no whanau. A whai e tau nu la waalele malai waalele whawa malo I mangele. A wa umana tāpena ina uma mai a au pepano sa mai Samoa. Lava mala o te leni. O te le toi whaatali. Sau sa o ata avale malai waalele anu sa o le ofisa o le immigration I a foi. I manukau. Lodge I lava la application for citizenship. Le whaatali, e le pe o tonga, e whaatali, e iei tausanga pe lua, e le 5 tausanga, e te nofo ai te tono New Zealand. Whato a mawaina wha maonia, na e apalai mo lau sitsengi. A o tātou la le ya Samoa, pe paunga o le tūlanga, o loo le ai le Treaty of Friendship lea. Ai I tele isi mea, wa lewa na tatau o na iai se tūlanga, e toe updated ma toe ilo. A le tūlanga na iai. Na o Samoa le tunu o Pasifika o lo iai le tūlanga le nai le la for le citizenship. A le tūlanga la le o visa. Wa tawawa ina whainga tāle a palainga o visa tangata mātutua. Ia ai mai se, whai o le whainga tā, a o le taunga tā. A o le taunga tā, So o le tūlanga na iai tula epa, I'm wholeheartedly support. E fia I fo le loto ma, e le afo le au nanga ia fa pe fo le langa o le afionga ia anai ia e pi matango fie lava ono le ua la afio mai lana fionga le pale ona o le breaking news le au mai o te I fo tanta na mai le breaking le news le ia o le fionga le mai tai loia ia mai ava le visikota na mai lona langona mama talo mai oni ia ni negative so ia manatu e watu ona le piuta wala mai ia tia pe mala o le solu o vai fo ai o le afisi sounding tele na ela o lo fa moi pe mana ia tu pe ila na fionga le parmi mana ia lava le tu pe le fionga le mai e nate a mai alo ia ma fa manino au ili nisi vaenga ia Pena meia le lele ta amata mali ai fa tali ia tu o tu ia na te fala tileina pela ole ia sauno o a ole fa te ia nei ale ta a o te pena ina ia ta fa moi ai e lafo mai e tanga te au tu pai being ole naole a o to fa ta normal le fionga le li pandemia tanga I foi le article le le tai le tuangai ia no o ha foi na mea wa le longa se me fo ma fanua ole mea fo tu so la fa au tala mai ana nafi le Samoa Observer fa pia mai to la EPA says advisors should be present. In other words, whai mai tu la EPA tatau ona iai ni fau tua. Ia, o le tūlanga le o tai le tuangai. Whai tio ina le pale mia le sunga la aulian mali etua. I le whaia o ni whanotanga aloa ia ma le mamalo le atunu I Samoa I le taimi o ana malo longa whafo mai. O la o fesili la. Wa mana tua le sa saule ariko mo mole wa ta wai wa tua ina ia CEO. O pe o mele wa saune ina ua speak up ia CEO ia. Ele iai ni o la ele iai ni fontanga pe ona ta ua le observer. Pa pe oni fontanga e whai male a fionga le sui pale mia. Mantua la le I tala ia na au mai ma whapea mai. Sa tata wa fautua ina le expert. O lau fesili te lelea. O le whalau te fia fesili e nei le fionga le li pale mia. Wai e expert nei e tā ua. Sure.
Oi expert nei taua. Wa ta nga iai. Na fa pe mai lo expert. O tangata popoto, o ai la tangata popoto le taua. O iai tula kono fa vai al malo Samoa. Ia tulanga. Le ua matango fia tatu por kalame o ni tai au. Ele ia le sau o fonga o tangata e fia ngai ma ta upu ia. Ia no fo mala malama ma ia manino. Langa le fo tau tino le CEO ia. Le semento. Le semento. Langa na iai. Ia wa e volano o abatula wa uia fautuanga le CEO le ina wa mai le meilunga. Wa lo te ia tula le tau talanga le CEO. O lea wa mai lunga le teleo newspaper fasalau. E le peila o le mele na whainga le observer. A le tautalanga le CEO le ia anga Philly Sham. Le wa mai lunga le Talamua, wa mai lunga le Radio Samoa, le wa mai lunga le Samoa Global. You know, ia ta ilo iai whamasino lava Samoa, la wa ufautuanga na ave. A whaia tūlanga le wa a whaina tau tamali yanga i ni tau whaasese na whaia le Samoa Observer. Wouldn't you be able to expose it now? I either challenge le Samoa Observer or to sa'olo I limo loia o na wa tele le afianga. Tele le afianga o nei tamali I nei mau stories e fete nai se e amai le Samoa Observer. E pia mana ia po ia wa le tatu tara no marta I o le atunu. Io e. Te tau e fetau I ma no mea ia I so se mea. E ono tala no ina. Me se fala no spepa lea. Io e. O aso na fina ngalo ia pe atoe pe apule lofa le I toe te liu le whainga malanga toe te unu atu I Samoa. Pe whamata e ono whaise la tō fuafuanga. Ua le tui titia o whiu whatitele ina ia le ngaluenga le longo le leia le newspaper. Ia se I te whalongolongo la tunu po le ase saunuanga ia ale fionga I le taita I o le malo I lea tūlanga. La sofinga. Moni, pero nele no watuai. Le whate ia I la ua whawhetai. O le wala au mai e tangata le masen mai tupai o te loinga o to tele le mamalo le atunu o le talia le taupo kalame ma le fionga le li palimia. And this is something e mana ia pe afa ai loa la na fionga. Ia na mai manino le se tali lumo le atunu. Wa lewa uma na fai le observer mia tali ia CEOs nei. A le la wato so mai lola le sa ia tula e pa mawhapia mai. Wa fautua ina expert. Oi la expert. But wa le whatatanoanga le amailunga le editorial le ale afoi ale newspaper. Wai. Ai e moa inga. E ta umai au tula epa. Ile me tonu lava na mo fanua. Pe o le whanua noanga le e matauria. Lena mua filosofi mai observa o mani melea. Ai murmuri ai. Le oso me itu le pa le melea. O lona winga. La le si beta tu te vai. O ai tonu ale tangata le o lo tam feitu le mai mei. No one else but him. Yes. No one else except tula epa. Yeah. Alo solo lava le avenga fata amilonga. E funa sa ole le ta yo le tunu I le taimi ai le o le na te whaonga ina le mamalu o ne tamadi na te whaonga ina. Tupo ilo ni pefia. Na lafi mai lola ia. But throw these people under the bus. Yes. That's what expected. E la wa whaitionga. Na wa whaitionga to otasi. O nei foi te mali e whaonga e tula epa. Yeah. O tangata o ina. Yeah. Tangata te lele o ina sa o ina o ta wina university fafo. So it's about time that you wake up. Wake up and stand up to it. E te pela o le breaking news le na o me to mai taile o mayama. Ma tu foi tasi le tangata e negative alana. E maua la ste menina e maua le langa breaking news le ngau mai.
Pei o lea ona tarosanga mai le atu e langoina le pale mia o le so. Io le pale. Laudi al maleto. Io o te iai. Pe o tau te ia tuai mo whapea ia. Ai mai le fofonga o te mai te sifo te sili ona te te. A lewo te ina ro whanau ono tarosia. Ia iai so lato langona fudele. E mai sapai o le manui o le atunu. Ta tia ia me o whainga vaenga ma whainga. E mai sapai. Ia le li pale mia. Ia tasila le mea tupa. Ono le ina le to ina le sau e si mai e sau whaiana. Ia le foi la pe o le tarusanga mai to me te mai ava. Pa fetai i le lango ina e le pale mia o Samoa. Le ala fa pe ia tu le pale mia le fa mo le ma Tuesday next week. O tau ngalo ia tia uranga yo. Ai le ma fa fetai ia le o mo mai le ava noa. E maning noi ma malama me uma. We picked the fine time. Yes. We picked the fine time o le ta ko kalame ai e ma eu fo I whaftai le fionga le li pale mia. Na tulanga lava ia le tulanga neo le tato media faise tato whatata noanga You know, tele ni mata upu sa tutupu ia mantua foi. E le tutusa uma ia au nanga po ni mata upu I whatata noina le au fai whasalau Ia leila o le teleo. Ia e laki a matau ni New Zealand. Wa lewa uma le whatata noanga ma tauta iae. Ia wa uma le whatata noanga ma Radio Samoa. Ma le radio Samoa le tano ava ia savea ia a le wo o mai ia ta ua le lupe whanele. Ia e pawhitai fo I nei au nanga I mawhai ei o na tatala atu le malama longo pui e li I le toa tele o le mamalu o le atu no I mea I e tutupu. Ele leifo I lea ma whanua. Le leifo I lea si mai sao suna langona. Ai oi. Ngata ma le ungari ua leva na fai ma tau whaaleanga I lona tamarianga. Ia, o le aso na fina ngalo, ia, au te tatonu fo. Ia o tangata roto whamangalo. Te tonu fo I ai le whapela e mai loto whamangalo. E tau toai me tau o na whataunu o man me tau o na whai. Ioi. E man to foi. E moni e loto whamangalo. Ai, tato tanga I foi la le history o me I tutupu le ngari ilia. Le ai la, they're taking advantage. They're taking advantage o na le fionga la valeli palimia. O se tangata e loto whamangalo. Ai peila la a ave ai mamia o le aso o na whaita whiri sau noa. Ia o le tūlanga wa tatala mai ai luma le mawhauwhau. Ia, Pe o le nganga whaktai ia ua mauar tatu a wano whaktapi. Ia malana fionga le nei tai au sing ia te utou. Wa mari tau ia utou. Ma naia e umalor po kalame nei. I am going to take my granddaughter out to the beach. Oh. Sulu malosi le la. Sulu malosi le la. Wa ese le soto la epa. Tusa wa alwa le nei vai aso. Ma tangi ti munga. Ma tangi ti munga matou. Ia ai ona o le aso mua o le masina. Wa matua o matou la nei. O le aso mua nei a matou ia November. Ia o tau le tau aso whai u ia o ke topa. Ioe. O le mako o le ua matu e se maritau vela. Le ua matu le vai te mele atam. Whele au kou. Ia o le teimi hoi le tu unuei lau la au. Ni nei a matu. Ia ke lo spring o le temino le tau tutongo o langi. Tusa le ua matu masinga longa. Oi le masina muli nei o le spring a matou. Matou o le masifou. Masifou le... O le masina muli mantua o le spring a matou a matou ia se tema.
Ia lewa uma se tema uma o ke topa ia lewa mato masina fai une le mato spring. Masina fou masina munmudi na le fall. Ka ur fall I nei. Ia o mai official le winter po tau malulu I le 22nd December, just before Christmas. Right. Na official lai le tau malulu ia I mato Americanei. O le lava mato te ia le vaitaimi o le to ulu o laula au ma me whapena. O nei ala California le I vai atulanga na te minei. Okay. Na watu na pito nu malulu tu nang whapena le wa matan to ulu laula au ma tu nang whapena. Salo I nei po Thanksgiving ia se taimi whapena ua. Kele mta uputa ua ta te whita noina. Ai le pēr ta fu ile ia Lisi mata upu ia le lava tau langi e le toina le ia le swafa le la au le malito. Ia. Pe o leta te mo le fafonga fo ia le atunu. Tatou te pena fatasi au le yo mela na fionga. Le leia sausa o le fafonga o le tangata manino mamau ai sa. O te fia fai loa tuli mta upule na wa e ta uele le swafo le lauli o le mali e toa. E se le matanga o le neito e ina. Ia lawa ka ai mo mo fa sili mal fa ma walunga. E fa ta wa ale wo manino mai le fai ungo fa masinonga. Wo manino mai fa masinonga fa wa le swafo le lauli o le mali e toa. Lea foi la ina ua whaalangi ia tangi ngei ina ua umar whaka palota. Sa iai ala ma le tangi ta ua ele mea le swafa leo le lau mali toa. Ia ua whai ei. Whama ia whai le tangi. Ia wai loa ela to e tongi mai whafo. Ia le leia tongi mai whafo al sa o whamalama. E langa te o tongi to e fua ai. Au mena ye upu le atunu. Au e te anu le matangi. Le matangi, ioi. Me te anu le matangi o atu e fo mea fea ngunga pānai nei fo ringa. Ia ape o le. Ia ia fo la le wa e au mai mta upu lea. Ta te fisiri sa o lava le fionga le li pale mia. Wa umana fa ai loa e lo nai tu malo. Wa umana fa maoni e yalo le mali e toa. Le sunga le pali tele titi wa toa. A ole nei la vai langa langa. E ele a ko le no vai atu nei o fai mai ele tangata. E tu sa ole fai fa sanga langa I CEO sia. Te ofo ia o tō. O nā wha oso kwa o ko tu la epa ma tau whiosoi. Ai tō le ma whaina tō tali iai. Ia, ta te le whai se whai tionga po se tala la iai ona. Te le ilo le tangata po ona maua o lewa ua tali CEO. Lewa nga o anga fili lena tali ele iai se fono tanga na whaia. Ele I o fo ila ua ile ofisa o le a fo ile sui pale mia. Ai whapea mai hei lohe tala tangata. Mai, wata uo e langa le laudi o le mali e toa o le tama o le ele. O le laudi o le mali e toa ua whaasino ua tusi lima le atunu o ia o le taitai o ia o le pale mia. Ai tau te whaoso o tau e tula e po le atula e po se tama o le ele. Leo i se whaasino manga o tula e po whapea mai. Leo se tama le ele o le kōlea e leo mtangata anu sa mo. So leo le langa mai lai lunga. Ia nei la mai te le ia ese mai male matua lo officer. Na tau ai whapea sole. Ia le mea la wala le nei. La le ai se respect. La le ai se respect o tangata. A bewa no whatu tāpo ka lame mua tu la epa. Ma whao mea nei. Ona ole le mawhai e toi ina. Na ona talia ina, lona toi lalo popo. Moni. Sa ma ele lea lava le loto I le fionga le li pale mia. A I ona mantua. Ele I whaia le fionga le li pale mia le filfilinga. Ua fili sa moa atoa. O le filifilinga lea sa moa atoa. Lea tatau la nona talia whapea. Okay, ia a whaina te acceptinga leo la uli e whai el whai unga. O na fili whale o ia.
ai se al me ua filifili ai e Samoa le nei tūlanga. Ia le tali, ua le to e tali tonu ina oi, ua le to e tali a ine tangata lau taʻitaʻiga. It's simple as that. Ale nei lawa e saʻi solo ai le nei toe ina. Pole asanga whaiala i fia, pei o le, ana o se tangata foi la e ata mai, ma le leilo na, ua mawhaia o na control ia nei whapeso le se akilinga o makangai ngei mea. Absolutely. Foi la le tala tu la epa. Le eka te tala no ai pia. A o sesi foi a o sesi o lana vaenga wha uwhai. Ioi. A o sesi foi a o sesi o langa vaenga wha uwhai. Whapea tia i tama, ia ta tia ia, wa whai le filifilinga le atunu, o le filifilinga Samoa. Lewa e sa i to atasi lava i ala uli, e peila e fallinga mai, it's a personal vendetta, o langa ia personal vendetta, a le la ta ina umatuai tangata le vaenga wha uwhai. Ia, pi o le nā la ngona, awa a fua foi la le mea lea ua ta uai ia CEO si o le ofisio paremia. Ia leo manino mea le tali a lea foi CEO ele ai se mea whapena, a fesili ala le ofisio. O fea la sa wai mea ia. Pe foi la ona fesili po ai la ia expertise ia fea ngai manei mea. O ai tonu la le refer i ele tala to ina. Ai le pea le tatu tartara noa, e manino le mata le vai le aso, i tūlanga ia. Tūlanga nā, e esele le fo le whaingata le tūlanga le ane nei to e ina. E nā tele o mawhaino na acceptinga. Nā tele o whaino na acceptinga. La i ele tantanunga tula epa. O haua lewa no pale mia na, o haua e ata mai na, o haua e anga waa. O I whala tau mai e tula epa. Tau mai e ipe e fallinga mai e ele attitude fo ilea e fia pule tutu i le atunu. O atulanga na iai, being he's not accepting o le whai unga Samoa. Ia, malesi pena ia, manatu o le ua angai mai ia lana fionga. Natu lela a whaafilo ia tu ia ona. Ia. Malo fatu. Malo se fua. Ia, te manatu se taimi ia ona. Talai foi leo ma whanua e anga tunuina le tatu maafutanga ma tatu whatasinga o nei tai au. Le aise mea sili, fia lava le anganga ma le mawhauwhau. Ua toe vaa ai atu i o fofonga au le lei ma le matango fie ua tatu mafutai le nei aso. Ai fio maia lau fio mai le lupe whaalele. O ainga sa mali e toa, ia ainga sa tupua. Ainga o mawaenga patolu masa ese o se lupe whaalele fo i whaasino i ainga i le aliki o le tū ia ma le to'o o finau ma upu na ngai fo maunga o lau fionga fo i o le lupe whaalele e kālesia e fia o lo e tausi a o se lupe whaalele fo i ia ua filifilia e Samoa e whai ma ave fe au e asia le lolo o le tamau ainga ma se nofo le lei o Samoa. A fia maia, e te malele, matanoa, masaunoa, whaevar tō wha, ia au wā Samoa whaapongponga, a fia maia i le tatu porkalame o le lupe whaalele. Mar whaaloalo. Ia, o le vi inga lava e mua na tātou whaafo i le tapa au siri le langi. Alie. Le tua, i lona alofa malona ngale lei, ia ua maua le nei lao tā ua, ia lulu sa se lua awal tātou por kalame tā ua foi. Na whatuina ma whawaina le tātou por kalame o si ufongo tā au fau. Ia lewa mai tau atu, ia o le lupe whalele. Nei te au manuia ma le tātou whesira whainga i lau sunga tu i la epa. Ia tainane le fionga ia mua whanua po le fionga foi atu pa.
Ia o rua foi o rupe whaalele a le tunu. O wale tau a wa mei no lo rua walawina. Ia o le longa pui ali inga o si o tātou atunu i ona vaenga ese. Patalofa tuai le nganga whaaloalo i lo rua sase lua ma tātou por kalami ni nei tau manuia. Ia le tua wa tātou lau rua si wha. E te au fuele nganga whaaloalo e whawhelo i tuai le mai moanga si o tātou atunu. Pa ia lava o Samoa pa ia le avea sa e tu mau. Ia o mamalu fo e whaasifo o wale pa ia o Samoa o i o na tulanga whaalu. Pea ia inga matama mainga. Le usonga tu mo mapule. Tu au mala taua inga ili taima le va o fonti. Pa ia popo ia mapale solo. Tātou te malua i o wasa mo malanga ngai whanua. Pa ia tu fo ili tāpua inga. Ia a upu whai o malo. O wale tātou whai ngā malo. Tāpua i mai Samoa. Mai se on tulanga whaarupea mai o nao se i o nei u tāwhatolo o whai ngā malo. Ia tainane le tāpua inga mau o le awhionga malo le malo ma le sui o le whono sui tofia. Ia pa ia o wā upu whai o malo o wā Samoa ma on tai whirwhilia. Malo o le pāre mene, malo le whai ngā malo tainane ma malo le whamsinonga. Ia e whaamuri ma le aise tala, ia o le tāpua inga mau a tātou o whainga luenga tofia le tua. O lo whaafare le malu ma tāpua ia whaiva o Samoa. I lawe te tele se e pa ia maungaiti. I so se whatawhai taulanga ma so se tōwina Kirisiano. Ia o lo tāpua, ia o lo tātou walo whaiva wā le atua malona whina ngalo. Ma le tātou walawina. Patalo whātu le nganga whaaloalo, na o sunga tu le epa. Ma se whaila o whionga tu pai, ia ma le whaafonga tāpua i mai Samoa. O lo mai mo ma le tātou whira inga nei te au, good morning. Good morning. Ria. Mo panua? Ia, malo. ia e atu ai le tātou whaataro fōne nei tai au. Ia, malo whaatalo whātu lawa fionga le li pandemia. O le nei tae au, o se tae au wa leva na sangi ai le to telo le tunu. Wa alo le tae au tu vili mai tangata mwhai mai. Good luck. Whawhetai o mawhaina mai le fionga le li pandemia. I lunga o le tātou po kalame. Ia, o le awa no wha auro, wa lewa na wha ananau i ele to atele, le o mwhai e ona tātou fisila wha i malawa fionga. Ia, ni mea fia wha malama, o ni mea mātou te fia malama atili ai. Ia, tautonu, e na o laua fio e mwhaina e a maia. Alo maia, ia, na tātou a mata tula epa po le ase mea o nai lau oe atu pona, ia, wha peo na tātou a matali ai. Ma whanua e ia le nganga me e vo le malanga fia. E no le sa o la e le leile e o Aotearoa. Ua whaakeleina le ponga au le lei o le tai o le tātou. E leo se tala e vane ai e le seru atu fo. A o whainga mātalasi a le atua e lo soifua. Na o fionga i le tai o le malo. E ua e tu e tala fo. Paua le pea le ta a matalanga o le ngō tatu po kalame luku whaalele. E toi reflectai i le tāpenanga o tātou o tātou matua i a pai tātou malupe whaalele. E tā ua ia te au lau sau noa ngai lisi taimi e te au pē lau roto i lau taimi tala vau tami le titi. O tau whatu mai le soifua ma le ola i ki tono le loto i whale ainga. Whape ai siau whasitala e whapea. Skora sipi umata miti o tau ainga, siblings, maisi, a o lau fionga lapa, o lau sunga, sa e nofo e talani o grandparents. E tā le anu ar toi ina, e solo le afu ma mea uma. O lau sili, e iei se vaenga, e mawhaina e toi tala me ia tatu te amatai, pena e soifua maina e tau i tea e tea o tūranga e whai o e matai o se malo. O e mawhai o na whaamtalaina i lo au mainga o le vaenga le lau sunga le lauria le mari atoa. O ala manuia ia. O a le lava e tau langi popoto whaalea o ngā resi vaenga. Ia au siau whalea onga leo le teangiangi mai o whalea o pito silia o na tā ua i tupu langa whaia e o Samoa. Si e tala le titia si vaenga le tau te amatai ma whaaloalo lau fionga ta i on mau. Ia, whaatai tu la epa,
ole meskiri ma le taua ua maua le tatou toe whiloinga. Ua vai se unga ile iai lava se tatu toe whilo. Ia me se lava lau sunga ma le tatou po kalame. Whapena le whiunga e tupa. Ia vi ia le tua. O leu tatou toe whitepa. E ui na tatou le militino. Ia e whaftai le tua o mōre lau tatou te whiofo ia i lungo penga ta whailangi. Malia lava. Koe le tua o afutia o sola ma so walu. Ia e mai tau atu. Ia whai fo i o lau sau no mai e te. Ia whapena pu lau tau whai atu i lau whiau. Ke le fo i le swinga le lei. Ia ma le swinga matango i o soi fo malolo ina. I le mai tau atu foi. Ai o le tātou por kalame le tai aole nei tu le epa matupa. Ia tātou te mana tua pea. Tatu le to o matepa le ata. Malia. Mingo tātou umalava. Langa o e whai fo i o le tau whamatala atu o lo ola soifua mai le lalo langi nei. Ia e whapena fo i lo ola soifua mai fo i tonu le tu i whale. O sio manga na tātou whiola whatasi o mai. Mai paino whape atu. O le ala fua na o ola mai ai. O le ala fua fo nana lua soifua mai ai. Ai se mawhana e tātou te vāwara lata i sotanga. Tino toto makuno. Tātou te vāwara lata fo i ono sotanga o tātou ainga. E meisi o tātou matua. Malia. O le tāpesiri la i oe. O le tūlanga lava le tasi o te talitonu o leo o te iai. Ma o leo o iai. O nā fo e whapena ar soifuanga sa tātou wola mai ai. Dai lo fion. Mai o tātou matua, mai ana mua i malae, mai ana tātou tutupu mai ai. Ele i eise sina whata mala. I whawhaile leina o tātou umalava. Malia. Ele mala matua. Mai leo langa whakerisiano, mai leo la tinae, se i o leo la a o ina. E lava la whapito au ngofa se tala ono lewa e sauno tonu i le tūlanga i lo uolanga i oe. O te whawhitai le tua na o maua ini mātua na taola mai ai. Whawhaile le ina lo u tangata i le tūlanga o lewa o iai. Malia. Ole mea tonu lava ma le mea sao ana le ai whawhaile lenga lea. Ele mawhai ona o tau nuu le teimi nei. Ele eisa. Dai, moni le. Tu lou lava. Ele o te le sau whai e tu whapea. Dai. Mai o te le o fo tu langa o lewa. Mai le whatu tuanga le tunu. Ona manatu le. Ai sea, whawhea na tupu. Ai sea le wha moe na iai. Ia, o sea mātou ainga. O sea ainga e se le whamani aina e le tua mai o mātua. O mātua. Wa la tau nana la tau ta ile ala. Malia. I mawhai na o mai stepu le nei pe ana le ai stepu mua. Great grandparents, parents. Ia sau ia tātou. Malia. O la ua tau tinonga pele nā voi te sau no mai tu le e pai le amatanga o ni me o mai. Ioi, e le mawhai na ngalo i ate oe le amatanga. Humble begin. Malia. Born from your parents, the way you were brought up, ma'awala na tausi mai ai oe. Ia mai ia lar ngale. O whawhaile leina oe, ana i o mātua. Ia siu māma, siu tina, o mātua. Ia o te leiva ai mātua o mātua. Mātua. Ona e tate o laifo ia ua mawai fo le latou ngale e pasi mai i grandparents i sau i mātua. O le nganga whawhitai, ia o le latou tausinga ma le vaenga. Ai o le mafutanga ma mātua e le mwhaina ngalo i o lango inale o ngana i ele matanga e te ola ifo ele i maua ni mea umapel mele wa i tupulanga yaso nei e ha o lau sabati e ha o lau tu e ha o lau tautala e ha o lau nofo e ha o mea le soifuanga nei ina i eilo ai le whaataunu ungo le sistepu mo o fea o mai mei e o me le whale charity begins at home. Mai te lere la sanga o lena e whaafonga i fo inisi upu ma le te mi uma fo te whaasoa. I never forget. Okay. Mātua o lo tina o i tangata nai pito i sili na o soifo i fo lae fiola. Ia ma le tina o lo tama, filoi, ma o tu. Malo, dai. So, io, e le mawhaina ngalo.
ia mamātua o lo tina ia anai tai o li, mamatau ina anai whale latai. Lango ina, nā veita i te whanofo ai. Oh, Ia, mō le matausi mai whale latai. Pepe mea, sau ai lava, ba ai le mama ma le tausinga, le unga, teimi tulau lava, teimi leini pampers, leini mea, leini wipers, leise mea. Ia no mawhau le teimi a mause na petini wa se lau pasene na teimi. Lava le mea mawele fasi ie, tulau lava, ile na teimi e le mawhai na ngā. Ia, ma le mea na lea lo matua e. E tō lima tō ono mātou e whasolo ma le mama le whai. E mama le whai ma le whasia po le alava, ia po le alava fo le mea maua e le mawhai na ngalo na teimi ma le mawha na whana o le alofa. Ia, o le whasolo ina i luma o le olanga ma mea uma. E le mawhai na ngalo le whaavai na ma o le whatu le nā tato o le makitiva whaafsangai ma le alofa whaafsoa. O le ainga le nāna whaavai. Ina ina nofu e mo moe whaatasi tai namu e luas furu torsu tangata ofi tono tai namu. E lau me ai whai whaatasi tasi le o ngā umu. Ai whai whaatasi le me ai le ainga atoa. Moni. E tasi le e lengi a le saka ma le mea tumu whaatasi le ki saka kasi le ulo e whai mai mea. A lau mea ai whaafsa ngai uma i le mōli matangi po le mōli tū. Ia, ana whai leo le lotu. Ia, e le ma whai na ngalo i wabe ao. E te ta oko i le papa atu o lo grandfather. O lo ngā se lau moe. A lewa wa matana na sao whai tua ina pese le lotu. Ia, e whai so ololo moe na pa arolo le melo le ungo o awanga le lomo kua. Ia, ngopo i luma loko. And that was the traditional way of living. Ia, e whaasau lava la le tūlanga o le tele fo i le sao nā taimia o onga. E pei a malanga umatua i malanga whale malo i New Zealand po Australia. Alira. Grandparents matuna nofo. O le nana nofo. E pito i sili na tele atu le lato o onga i whai mo matua le mea lava le nei o le ususta. Alira. Ia upu lava le nei to anga lea onga. And at the same time, lewa feololo masala po usfulu mo tupo tausanga. Wa yelo mawhai and you can strengthen enough e te tūla e tausi o matua in return. Mani. Ia, langa leo le tu lau lava, ia, ta pena o le tōwhanga. E reini whamalu, reini mea. Ta pena tōwhanga o lona papa, o lona whalelili e tōwhai, o lona angu. Ai meise le tūlanga o lona ali. Tu lau lava, ia, me masai o le pō. Ma mea uma tu lau whaafonga e le tunu. Ia matulanga tu lau lava fufulu o na tainifo. Ia tulanga e solo lana matitiota o alto ina e ina e where maro losiona. Ma solo e whapenale o langa. Le tulanga lava ia e le tup e whamani e ina le matua ai ngai tulanga tau skorsipi. O low eldest cousin. Lolu matua na whanau a lato whanau. Mo mwasko i Papua New Guinea. He was a qualified accountant, master of accounting. Valuanga per ammo. Ko ia tu refa na audit department al tato malo usanga tele. Ia fas lo uso lo na lua ya Salembo. Lo uso lo na lua ya Leo. Fas lo fine. We're all qualified from University of Wellington, Victoria, ma me mo va pena. Ia o ia sa o tiro lava mo va ai no fono fai wal temina o mai la scorsipi fa ia no fono fai temina wa matano malosi wa lus sabati bali spring lusu tausanga wa matana ma fai no wala tau avenga lenga sa tau wal wishu tina fai manga fai pustalo ia export talo tu tuila fe lo ai lori fe lo ai pasi mana me la ingo wa matana tai loa ia ma ia na saulo le fai ungo le i ma school si fai mai e tau no na e saulo e tau fafo e fai no mai ele ia se taimi umi na mori mai au ne tau fai le aonga ele ai saulo e amatalanga i loa ma vavau ele o au i nei
o isa mo o te watu o vile tu lesi solo tina va tu mam o mai mai lo te manuia va lala me va ne se mai le ta penal mato mo mata mo mato mama ado fai tu I o te minna fa longo tu fatu le ngai te we te it's a unga mai potro ni ala yelo tina tonga va no fo mo lo sfu tanga te fenga tu lo lava ala fe fatu ai ngola ya te mena te pena lo male ato ya to fa so fu dai ya no se we lo la ngai na ya no foi lava fenga lo ngai sa mo ya ma fai fatu ai ngato si o tu ma tu au fe ngai la fa su tau sanga tau a vengole o pufai o malo ina ua ngase lava le fainto e minoi ia na tau sanga uma le luas full tol su tau sanga no foi samo io se universite na wa o ina mai tu lo lava fatu ngana I lo tina mo ankos male ainga to ia mala uba ai mala tilo ina ngarwen ile pisaya to lo tamai ali por kiki ele tu ia maola o ina mai elo le lava lai fai pela por tulanga le o lo wola o ina o la universite ia o lo ainga o la universite foi ia o lo nu sa sina ia mafale la tai ia ma la universite siri no per ete o le tulanga fa le kalesia mon ma ia mangoto ia reverend no meneta so wanga manila ia na le ma puta matpa ia wa o pai foi mona matua o mata fale fa vai kasta ia mangoto ia to mata la mal fatua ia malato manei o mato ngatu pulanga a mato feola fata sia tu le no Sunken Road o le no tata afa o mai ima o no foi le o pia o mato lango ia le ta ma le fau le va ingol foi falo sana balasi ia pia no meneta la lili ia o la ua ia na fa fai le o langa fale nganga ia la mangoto mai fai mata fale le mangoto a mato o la tai o ke lani mamele a o isa va io fai lo malote o mato fale nganga lani e le mafai na ngalo aisia o le nga sa ma le nga fai fiau ia ma fa manatu ai lava me tatou tai ola mse o ina fai oe o lo faola o tal papa o ina en la me mala natule ia ka fa kangu te minei awa ila nei mai baba ia ese awala na fa fai le tatou le tua dai si fo to uso no mai nei ya onga ya mama wala poto sala lau vi ia le a ese te fo ia wala le tua te pena i tatou te tasi ia po fe lava tau lumanga e o ia a le fa mo o le tau unga o le onga sa fai mo o mai le mafai na ngalo le amatanga the humble beginning mani na sa tau fai sao uma ele ngata fu ila I matua a o le ainga fo o isi o ankos le fionga ya anai misa pita anai ila unga na le matua ainga ma te pavo na tele te toi o lo ainga o ngana ma me uma o le au te tautala I te mini o fafai lele na tua ngane o lo tina mai se lo tina tofu al tangata malana I le tau mawhai mai inga na te misala tau wa I lo wola tuputupu ai. A tono e ise me o te tonu o tele o iloa. mani Ale ai tau le na o le si toa ngane lo tina ia anai te o li. Tinga ina alo na mai nei New Zealand usau. Te mina la fatai ta si iwa sfulu. Te tai o mawhau fau por kiki. Au sau nei le ngase I nei New Zealand. Au sau fa atolu fa afai asi ma mawhi loa. Au la tu le si aso. O lo ngoa temina o lupe matasila mai fale latai. Au kana tu potu wa a mata na vai lo ntina fe mai a fia mai la au dia mali to. O potu wale me we sui e lau terno e te au la au dia mali to fe mai. O mana o te fai pule. Wa mai lo tama.
Well, it was 1990 al 2006 ho toa ulu fale ai le parliament. So if apena fo isi tuangane o lo tina, o lono winga pe o lau saunoanga tu le epa whataua. O le fofoanga, ma le tāpenanga le tua mo tātou, se ese awala, e le tutusa fo i awala. Ai tāpena le tua tātou uma i lona fina ngalo ma le tātou balawina. I le mea leo tātou o le neitai. Mani. Ia, sau se taimi ia ona whetalaile o tupa ia watu le mafisiri mua. Ai a tia ura nganga whawhitai ke le lava. O le mori mauola lea. O tala ia e no nofo malo atunu. Iso latu tai. E a fua mai lona amatanga, it's a very humble beginning. Moni saunoa. E whawhitai ke le lava. O mori mausili ia ona o ilangona ma finangalo so se Samoa. E whawhitai tele a i lau o fionga le li pale mia. Wa e au mai a lava lau o fionga le ma levo matupa i tau ti tala noa i le nei a fiafi nei tae au. Ia li te tonunga. Ia e tele a nia mamta upu e ma te fia tala noa ai. Ia au maua le ava no wha aurolanga o le temi mua le ftoa e toi o mai le tatou si ufonga o tae au. Talu ona e tula i mai tofi pale mia o tatou. Tele o tātaimi, ia e pio le ua e teimi le nei, ia ua e toe, le pio e toe fo i mai ua e talavou, mai toe talavou. Ia watua le ava noa i tua fine, ia, pa i tapena mai ta fisiri mo mua, pa mole, ia, le pio na whaafonga sa mua. O te vai atu ali le vevesi o tātou atu nua li lau si ngase li i pei o se mai o la. O la ua pai tau, ta sida le tangata e fe vale au forma pema. Ia no winga o le ankle o le wana paina, ia ai musu e forma. Ia le te tama i te mo si le fia le atu. Te langa o tala ia fe avea, iso le whape ua mumutu o vai o le are tūranga. Ai le leila ba. Ona e whamatala mai i le sila fia le atu. Man wharoa? Aftai tu le epa, ia, mo le sila fia, au tele i fuafuaina o te tau i New Zealand se taimi whapenei, ia, ma se me fo le atupu. Le nganga lava ia, e se fo i langona o le taimi le tāpenanga ma me uma na tātou tausi o ma e walwhainga ma loa le tunu. E watule nei ava no e whaaftai atu ai tu le epa sa oa oe o le whatatu e mosta taimi. E mo moli oi lau whaaftai ma lau whaamalo e ala lau tau lango atu le tātou vaenga whaafai. E mese le talo ma le lango atu le tātou whainga malo le watu le malo. Ma lila. E mwhain tātou toi fo i tua o tātou walu le au tāwheloa le lumanai. I ai le tu e lau tau soifua o una ma le tau tua apa mama o wa le tunu e ala i wale si whasara lau. Ai o mai nei, ua o manatu tu le epa. Ua te tau ona o whaia se malo longa mo sin taimi. Ta o walu lava ma lo loto ma losi ma le wha malo singo lo loto ina ia tau nuu wha moe moe. Ai sila nei le amatanga o nei mea uma. A ova ai le savalinga le utau nuu wa vene ia umtei o le malo. E varu le iwa tau sanga o whenga ia u maru i tau. Ma lira. Ina ua whato a o walu ese ma le vaenga whaisa tato wo uma iai. Moni. Ia e le lai titi la. E valu iwa tau sanga. Ia o ufi nau me le mele nei ina ua mata na whatia sia umalanga. Ia ono ru i tau o porkiki. O ina na mata umai me nei te tupu i lo tino te mire nei. Ina e moe le lei. Ele mwhai ona e nofo. Leanga o lewa i eilo manatu ma lo fina ngalo. Ia ma le teletonungo lo loto. O le mea le na tapenai o e le atua i le nei teimi ma le nei vaiti. Ia, kino aia tu lo lava. E i eile teimi a e mawhau fitu valu tau sanga terua. Ia, o ese fo le langona o nā teimi. Ma le nei teimi. O le teimi o lo tu lo lava o lo ma losi ato to te tu lai. Ia, ma tino uma mea mo le tāpenanga o le uwhai o malo, a me se fo le whaasota inga, tara noanga. Ia, e te muli e moe, e mo mua e ala.
Ia e te savali mai tu mai vaai le tau whaamapoponga. Ua na o e to tasi na amatai. Tano fai. E la ua o te mili nei. Ia, o le tari a le atua. Ua iai le au whainga to te le whatuatua ina le vanga whau whai. Maandira. E whainga malo o tu lai. Mo le atunu. Ai o le umanga o le whata, o le umanga o le palota. Ua mai al palota e le pō lava lea. O le pō lava le na whatua a mata e lo o whaalongo atu. Ua mata na sau i atu langa o lo langona o lo tino. Ona peke a venga matuu watu vo lea ina ua uma le whainga palota ua uloa, ua tini le wha moe moe. Tau lau o wha. Io, ua tau lau o wha moe moe. Ua ele i whaingo fie le tatou malanga, tatou tā pena i lua pe lusfulu, tu lepa. Ele i whaingo fie le tatou malanga. Aisea, tā tatou nau umam tatou ape foe suit whainga maloe na taunu. Na taunu. Peita, e lei atu o toa langa ua mātou to e whiu pua ima mātou mau ese ese. Maandira. Lana tamu e tono le whātausanga. Ia le nā whātausanga. E siri atu le whātausanga le nā nei lo le lesi fitu tausanga talu wai. Nā le lesi whātausanga talu wai. Tarum tamu wai. Au to tono le chapipi ai sea. E ese foi manatu e whai wa tū le malo. Ai ese foi mena o mai matangata wa. Ese le mena tala no momo. Ese foi mena tū lai. Ia oi, o whai ungo lua wherusu wha, ia wale mwhai lawan tau fiofi, ia a ua tupu loa, e tauna whai loa le tunu ua mau ese vang whai, ia le lawa lana tupu. Ia, o te tonu la ina ua mātou mau ese te tonu after 2024, ua uma lufu wha, e tau nulo lufu lima, balu masina. Balu masina na to ta pena il fa mo le ta pena nei mo fainga palota le malira na balu masina tu le epa e ono vai aso sa vali le tu nu ato li ta si tu malo moni e tu sa male tolu se la wi tu la tu la na o le taiao ma le fiafi road show e fai tu la le taiao fai tu la le woli e tu la ia ma mori le fea le tunu. Felo inga fonutanga, ana fo into sisila. Ele fa pe ma te fo i mai roadshow, mai no fono, e mai fei nga lotu fetera no, ma felo ima fai si fono. So the whole of 8 months, it's te lele nga luenga na fai. O umalo la pa lota il po la sole na mai ai. Ia o falongo tu, e wa mata lo le sautinga. Mato mai ia pia, ne mantuol po na ai le faia le palota i le sforele a le asolulu o wala au le ofisa o vaa e o vatu e fia puksa matou chada boat o vatu matou e umal palota ma matou mai ai ale polna e puksa lolo le chada boat atoa lava e ofi mo maita vale suisa vai lava lasa autou sisila tu na tapena uma nei mea uma ele iai se masarasarava pe faia ina tau whainga o palota. Maaliero. Ta pena lava e wha muli atu ia sui parmea ia to e lupe ia pia. Ia e mato wo mato isa vai e uma lor palota isa vai ti e mai po o po lava na e wha tu wal malo. Maaliero. Ta le a fore lua lava ve aufto a mato nu ma ia pia ia sa wha tali atu fo ile. Pa ia man mamalu le tu nu a walfa a moe moe. Wo mafua no u wha matala le me nei fele ma tupai. O ina, na matai loa na o whalongoina ia tūlanga o le tina ma e wo mai. Ia e mafuri lava lai lo ia o vai, ia o lea. O lo tau mai nei na o mai a le whatau tonga. Tau manatu se i set le leile ma lo, whaatu le ma lo, whatau tō le ma lo, tō finga ese. Firi me uma mo tūlanga o whaatali o mo tasi le vai aso se i settle in le leile malo. Ea anō whape atu lola ia fionga i sui pārmia, e fionga le whonga whetalai, ma sui whonga whetalai. Ia male malo ia o mai loa tau a veina le tunu, a so walu se iba aile, ma im tong fiti. Ea le laua a toa nele lima le ono vai aso nei. Sa au ma fau
matitatal noam si o tolu ya tu pe fatu o tele lo po afetu e mo westa malolo Malira. winga le wo umar fa nga pa lo tol tal wa tu la forne e po pe ka ko mai Claro. wa tu le pa ma tu pai ese ta o fufo ese servina ngalo le tu Malira. awi nei no sau te malolo o le upsa o la varna ia o te rei o po anisi me tu atu a o tau nu mai foi nei ia na fe mai lo fo mai e so o te lei lo pe fa fe na e fed wifi umane me te tonu in the last 8 months ia o no fa le mal lo tu mau lo fa pay for it's all about God protection mal me sa me o tau nu ia lo tau mai lai nei ia e te le tu langa taua a fai wa yese sila mai sa mo wa sui lo tino wa sui fo le vai mai lo tangata this is my turning point o te lo fo yo ta penanga le lo tangata for the next 5 years o te tu la e fa o de to finga wa mai le tunu Malira. o mai e tau la uli ele ma fai on tau ave o tute pe a fai tinga senga se pe ile alu fa sa wa ile na alu ile fitu tau sanga tau e ma masina tau so this is your program. A mai no mal por kalam ia fa pea on mere fa taia o lau tau mafale o lau vainu le o mei fa tanga o mei fa sa ia ma me lava tau singa ma e tau ma fai fualo taimi e wal toi umi tere lau fai ngaluenga ai tau ma fai fa soa lau ngaluenga fa soa lau avenga and of that to the form yes that's what I did suia umanisi fo fa vai sa me ma lo pifo ele tasi na tasi al super mi terminei o firi stanga te so ni fa so ia enga ia ulanga o le mai lunga o le fainga malo o mai firi wa o lo tau no unga le rumana ele ma fai tau aveto tasi fa per par mi ele venga ele ai o le collective responsibility ele malo e mai tangata mai lunga o le ngalu enga pulpulu lima fa tasi mo le tunu o lo taunu mai la nei tu le pa o le fina ngalo alofa o le o te sau e faila o retweet o le retweet e faila temi nei ato ai la ma le tu ai to e faila le o shiaki va ai lo toto va ai uma me se uma to tongo lo tino lo fatu tu lo lava mea uma na faila o MRI faila o CT scanner va ai uma mea na paua le mea lena o fata otoria le fala mai o lo vai o lo vai o peno foi e todo se lau i tu la sa o tu ai nei te mi e ma fola le mea le tunu ferwa i le mal po le malolo ai le langona se tinga o le fato ala ngona tinga ingana wa tala o lo taunu mai la nei ia o le tu langa o lo rehabilitation i lo so i fua malolo o le sa o la vadena Malira. il tau tonga ia ma fai foi tu langa tonga fitinga o mesa fa le tonu o la lo vai ia wai umal manuia ia una fo e tu le tu talo le supervisor en teatro ne fe mer fo ma ele ai no for le malo i au i tai o le malo la isa mo fatu le ele tu le po le tu langa na pa wal me lo ia fo isa mo mai le ai no for le nei se e ma losi le yana aru la ia ele la bala tu ta fe ai nei le pa i mala na no manga ya au ia mata fo le tele o me mata ngo fi nei lo la papa Malira. o woman wia Tai. le pa fonga mai le tu di ele ri ko to te si la mai Tai. ia ele ma fai lava ele no usau te ngase mo usai di malosi a wale ma fai ta i o malo le anga i mai fi lo i mai ia wo mala no fatu si la se o se temi na fai lo tato courtesy visit masani FML ai no mato atu asi o ema matala no la sai si la mai ele felo inga fionga ya Winston Peter va vasa manaya felo ia i fo i male fionga i ampasa Israelu male minister of foreign affairs Israelu fa pena fo ila le lo mal vai so fo le mato felo inga male a fionga al pale mio New Zealand o nei felo inga tu le epa ma mofanua
Ele mawhai ona e tā ofi ni mata upu o mai palala. Ele mawhai. You can't stop it. You are the Prime Minister of Samoa. Pe e te mai, o whea lava, a o oil pārimi o Samoa, a o mai lota ngā te whia tera nore manui o le tunu. Whai lo. Ele ia se mea la tau fia fia i fua, ia. E lava lan ta vai atu le malo lo le fili, ma le tusa, isa mai le lau me lo wile chea mana. Ia, o whapea mai tulo la bo mai vo isi o mo kusi umo vai lo. Ia, ma le tele le mau wamatalanga o le wanga i mai ui o lea. Ia. Si la fia le tunu, o le atu o toa ua au. Ne se mea a wha upo i fua. E peo le mai tau i nei uso mana i tu whawhine. Ua mana e wawe no waru de laki. Ia, ai ono sai mai o le se i umana whatu me e tunu. Ele tatu wha moi o le tala mai la e o mai le so tu le epa matupai o lo manuia me uma. O lava e alu whatal tanoanga o mai fo i nisi fo tamari o le tunu e ala le tato visa free le tau nai. Ia ma le tele ma tau po wale manuia o nei tato tangata. A lea o le pule alofa le tua. O di ele ngang whaatei te le tau sanga o manuia. Ia, malo whaatai, ia, se me sili pei o le mori maule ua e maia. Ia, ma whanua, tu nei a whanua e te amata me i ta sili o mea wha ale malo, ia matulanga o loo, i le lava whaafongfonga o Samoa, ia a o maua tatu a whanua malana fionga. Ia lelei, o iei le fesili le ana au mai a o la utu uia wha muli muli, ai tato ana iloa o ngā o lea wa o pasau noa le fionga le ali i pale mia. Lea mai tonu ala mata upulena tātala noa i nei le tae au tu la epa. O fesili atu lawa i lawa fionga la au lea mali e toa. O lena mai nei le tae au. Se wha se a fo i po ni sa inga le ale tai le tua ngai. Ma wha pia mai. Wa whai mai tu la epa tatau o na iai fau fau tua. Ma whapea mai la, o le tai, o le tua ngai tula e pana whai tio ina le pale mia, la audi al mali e toa le wa Thea Schmidt. I le whaia o ni whanotanga loa ia ma le mamalo le atunu i whafu, i le taimi o ana malo longa whafu ma i New Zealand. Na whaalu mai le ma e ini di whaupunga whapea wa wha o le ole mwhasang tau i whautuanga, a lena mai e expert, lena o fesilinia la pe ma fatata no atantula epa o ai la expert nei o ai ni tangata popoto ia wa refer iai ai o le tulanga iai o le fionga le li pale mia o ia le o le faululunga o le tamao le atunu malo a pe pela na sa no le fionga le li pale mia a wo mai ni ta e fia felo ia te ia ele mfainta tua fa nga lo le taimi le pela le fesili twaila la o fionga le pandemia ya le wa esa no tonu lava le mata upulena a mai nei wa pela le tulanga le na fsini ai fai mai o tatauna fa longo i expert wa yani ai ngal tato malo po la o fionga malau ka peneta wa yeni expert fa pitoa na te vieni fautuanga i la wa fionga po le kapeneta. Ia, whaftai. O matai tū le leia tū lava tau lumanga o le ngalu la sauisa mo i fina ngalo foi o le taitai o le itua ngai. Ia na whape mai e leo tūlanga pei foi lea ua maini tapulaa. Ua tau waua i na sosopo mai e aua ne i whaeni au whonta ua oa i pārmia o lupsa o lava lea. Ia, Moni lava. Whape ia, e le tauna e whaia le mea lea, le tauna e whaia le mea lea, tauna e whaatongo tangata ia, ma tangata lai ua ta ua expert. Ia, tu lou lava le whaafonga le tunu. O lo tō whinga whaataitai o le malo, o a o le taitai o le malo. Mani lava. O te malanga mai nei sau malanga whaale a inga, po se malanga tūlanga tau ngase, o tūlanga whaale malo, tu tusa uma malanga na. E le whapea usau malanga tau personal trip, mo usau malanga whaale ngase, po sa ina ngā tonga whiti. O na tu ura lo pāri mei Samoa, usau na o la auri al maritu.
Tauna whamamala, malanga le wha ua saule wha o loa tau whapea. E le te tau ana whaini o whono, e le foreign affairs le inei mo ina. Mō le sila fia, o au e whaatonu wina e foreign affairs. Mahalira. Tonu wina au e foreign affairs, tu low lava. O te taria tu alalo whamamalamanga o mata upu uma. Mahalira. O whaia lo le whai unga o te whailoa i po o ai asa te itai o le malo e whailoa i mai. O le whailoa inga na, ma o le pule au le nā ua mai e le tunu, o te whaia le whai unga. Mahalira. E leise me o te whaatari, o ai o te whaatari e se i sause si, o na mwato ama whaile na maa whono ma Winston Peters, pe ma te whono ma le minister lango isa la elu, pe ma te whono fo i ma le whionga le pāri mia New Zealand. Mahalira. O le whai unga e whai le melna, e whai ea o le pāri mia Samoa. A le o tūlanga atu, o lona winga, o nai whaapeme e whaalongo i experts, ia, tu low lava, o lona le nā taimi sa whaalongo i experts. Ma tangata, whaia whaatonunga mo ia. O le whaatonunga o a uma mea uma, e sau mai le atunu. Mahalira. A toa ai fo i ma le whai ngā mālo ma mea uma. O lo taunu mai nei, ina le nā tia, no usau o lau si ngā ngase ngasi. Ai lo ni mata upu o ngonga tu lai mai o te loa matia i le tunu, pe mau e fole manui o le tunu. Po le alo mai o te tu lai i whatonu. Ia le lan whatonu. Yes. Elena tia na o pui mo li o le tūlanga le o lo usau o lo te ngasi ngasi. Au le wala au ngō tangata nei, o te lei wala au anau mai lato, ua fia, wheilo ai mai. O se mea mata ngala ma se whaluma malo, le fia wheilo ai mai, ai le wheilo. Ia, o le ana leina o io i le fionga e vawasa, e ma le fionga al minister mai isala e. Under my condition, e wheilo ai mai i le maoto o Samoa, o le maoto o tato, ma le maoto na te umtel no el palmi o Samoa. E le whakela wala au mai Winston Peters o ia o le minister o le vai fafo New Zealand. Ma te whelo i lo no ofisa, le ai. O le mea lewa na o mali e whai. O le mea na e whai. A whape o lewa fina ngalo mai wau wasa ma te whelo ai. Tato whelo i le moto o Samoa, o le tato mota, ma o le mea te tau whaasino manga, e te tau o no walu i ai. O le mota o le tunu, o le mea na e el pāri mi e whai ana whono. Lea na whai. Apena fo i le minister mai isala elu. It is our home, our conditions, our mai. O le tātou te tari malo. Lango la tau leo mai asi, mai lo mai matala no mta upu whaavau malo. O i tō taua, o leo wa matala whaatara noanga ma Winston Peters. I le tūlanga o whaamanuianga e watu mo Samoa. Te le whaamanuianga o lo tatala pe New Zealand, mo tātou. E paual me tātou o le wha leo, ma wha iloa. Aisa. E leo whata mala New Zealand mo tātou, ma le tātou whelo, inga ma le maftanga. O lango leo, a ve New Zealand ma tātou watunu ufo. This is our second home. New Zealand. Tauna whaavama ma maor tātou vama New Zealand. Tauna whaavama la lata. O a me tātou whelo e whaarelei, whaarelei. O a ni me tātou te vai atu o tau alo i New Zealand. Whai sao i. E la el tātou citizen le na umanei. Tātou visa free le tau na i nei fo. O mea umana, e tātou te vāwala latai ma New Zealand. E wala whelo inga ma la empasa isala e. Ia, mon. Ele atoa se suli minute e mo mais korsi pirus fut. Ia ma le ano noa i o mea le ua ofa mai, e so soani mo pui ngos o tātou atinu. O le ala le winga o le mea. O lona winga ea, e whaatali atu fontanga se longa o mai le Foreign Affairs mai Samoa. Whaatari o teimi o le teitai o le tunu o le whaatari se longa o mai expert. O ila expert i tau. O te whii ropo i expert i e whai mai o le e whai mere whai unga o au whai unga i te tauna whai mo le tunu. E asi tira fo, o te rei whaatamala i le wāwha u whai o malo. Marina. Mal consulo al tato malo, so ina al malo. Malie, yes. O le foi sa ele fionga e vatu itu. O soi foi na le malo, itu langa o le vai, fa mal fa tau ing. O le foi ele soi Foreign Affairs nei. Ua lava le na. E fai mapine fa mau.
o leo te apa le tūlanga tau le malo, o le mātou te I whaatasi I le tau avenga tiute. E whaamaru lua tu lava I le fina ngalo o le taitai o le tuangai. O I le e se le upui pui e lava, pe o le whaila upu le teimi o le whaatau tonga. Se wala vaia nei mea sa whai mai futia o sola o le wawa I masei, ia ma le wa I masai, ia ma le tūlanga lava le mai. Ea o ai mai pea, ele lei le whautuanga, ai sale o whautua, ele lei o te talia le whautua, a lea o inga, ele tauna na o ina le pāre mi o Samoa, ele atari, o le mea siri le nā tāua, a tonu sa tala whiunga nā teimi a o whērua I pei whafo, o le teimi nei, o le whaatutuanga ma mea uma, o le wa mai Samoa e tea. E te teima ia lono sa inga, mea o le wanga ia ue whai le teimi nei. O le ala mea o te tāpena ina ma whai uma, o mea mo le lumana I manuia o le tunu. Ia e pei aranai mai tau Samoa, o siri atu lona siri fia nei o le fina ngalo, le ana mai e le tunu, o te tula I e te itai le malo. Ia le lava lai whaatupu manatu, ia le ala, o le tūlanga siri na o li o iai tupai ma. Tuila epa. E whaatupu e ia le whaamatalanga. Na mai lole I lalo le vasenga, o le au le mawhau le lalo ifu. Nia lava, moni le le. Lato te talatala ina ma whaafai le isi la sanga. E te le ai tala noanga le tala whena. Ma tala noanga le te tau, ma tala noanga le mawhau. Nā ngai mai ai, e lafo mai le, tau le pua ma lafo mai e tia. Nia lava. E peo le ane mara wha mai, ia se tau marili, ia. Mai le ava no, le whatoa ono fitu vai aso le whainga malo. Ta tō bebesi nei fo le tala le tupe na whai nei, nā. Wa nei le lau le vai ma le leilo, whai se malo ma le leilo, la sau tō sila. I tali fo ai tau ifo, e na whiri. Oi na whiri e le tunu. Lira. Sau tō sila i le tu lou lava i le sangatonu o le fufuanga, lua sui pare mia. Aisha. Tofu tangata malana pito e amo. Tofu tangata malana whaasoa. Tofu tangata malana mai e toso. Aisea, e te lele ngā luenga mori rumana. E mesi, o le tele o me whaare tonu, le tau whaasao sao, me tau fufuru atu. O lona wi, e mana mia I lima se tele, o lona fonofo e lai nei. O te le no fonofo. Pe o te mai, po le alawa e maua lolo umasele, o ai tangata o le tunu e ngā solo mai, e a mai polo keti mani mea le lei, o whaafia no atu I Samoa ma tia mai. Whaafia no atu I Samoa ma reject mai. O la upu, toi fo I atu, ta pena le lei, o lewa I elta tau whainga maro, e ta tala fina ngalo, e whaasoa ma soare pule. E ua ne ia ni polo keti manui ele tunu. E le talia te tonu le tātou whalanga maia. E pero sau noonga tu pai, e le ai sesi ai a ina ma pule. Ma lau pule whaapale mia, o e ma whai, ona o wa ai so se tangata. Langi, a tō ma le lalo langi, e o mai e mana o mia le so soani, mo le atina e ino le tulu. Al tūlanga le nā e whaapea mai se longa iai, o ai la se se siri atu. E se atu nei lewa, mai whaatu tuanga Samoa I a te au. O te saua ta itai le tunu I ona vayanga uma. Ia, ona manatu lea. Whaamara malama le leili mta upu le. A whaila o lona teimi ma mea uma sa whapena ona whai. Ia, o lona le nā teimi. A o lo teimi, e le ai. Pe ko so au le wheelchair, a o ke alu e kalangoa mea. Kalangoa mea le nei pole aku. Alie nawa. Alie. E moni ele lau sau noanga le fianga le pandemia a pe na mafata noi nai fo vai aso lentieni. O ai e sidi, o oil ta ia le tunu, o oil ta ma le tunu, o oe o le minsta o le pale mia le ia lalo le foreign affairs ma e le li poti o I lalo I CEOs nei po ai. O tangata ne li poti mai lunga ia te oe, you have the final saying I mea uma nei. O no mai le wa ele tūlanga ua. A mai le whaase a CEO tu sai fo I mani whaasala launga. Na whai ele Samoa Observer le vai aso le nei.
ma tua inga ai whapea ni fontanga sa whai ma le sui palemia. Ia ai manino la lewa e fofola manino, e le ai sesi e na te whai e whai unga na o oe to tasi. Ia la whafonga sa mua, wa manino ai i le vala a, wa tua inga ai ia CEO. Ia le watali manino ia le CEO a le official palemia. Ele iai ni a lato fontanga. Ele iai ni me ele iai fo te lato fatata noanga ma le Samoa Observer. Ia e panga lea, ono lea. O le wha olo a tau alawa o le neito e ina maana wha upunga ma tua inga i e whai. Ia ai silafia tupai. O le nei lava tātou te tauiwi ma mene o tala sese, ma tala mibilo, ma tala le sao. Ma li lava. Wai ma senga i de vao le malo e ka le sia mano. O au e se lo wha alo alo i le fionga i a savea tano marifa. Ia. O na ngā luenga sa whai nei tau sanga e tele. Ia malana fo i mata whai oi o le. Tau ma whai pe whao nā mata whai oi o le media. So soani e le malo i tulanga uma fo i o a uma fautuanga. Me tu alalo i fautuanga whai tionga. I whai tionga a noa ma whai tionga le lei. E tātou te loe le sao se teimi munmudi. O le mea lewa umanatu i ai. Tālo whai le ngā luenga sa whau wau whau po e le. Fionga le ngato i tele i a sabea. Ua e se le mea le ua sau le observer teimi le nei. Mai o te mai tau e matutoa. Io. O la mai maulo na legacy malana ngā luenga na whau wau whau. La ngai tauna i e fo ini newspaper lei ma ma losi i le tunu. A ia whaile tala sa. A wana i to e whaini tala pepelo. A wana i to e whaia nisi tala i le sa o le mon. I le whaila umaua i le sa. Io. O le tūlanga ia i le mea te tauna whai. E le tauna tu e tu au no ina. Aisea. I tonu ale ta te taun whai whafoe tūlanga o le wha file muino fina ngalo ma manatu malangona. O le tātou watunu. E lei fe te kono losi siri na sao sao le lalulangi. O le tātou wai mo so oi. E le le tātou wai mo so oi. E toi wha sao i fol muri muri wa matua ma sofa al wha. E tau tino nei ele wha pea o le upu na nalu. Pe le upu nena amata mai e tuila e pa. E le te tau ona au fono without the officials. Yes. Leo te mai tau atu. Ea, ona saulolo le vangalo na lua. Ua tu low lava le CEO o le Foreign Affairs, ma le CEO o le Cabinet. E longo to e lupe mo sona fina ngalo. E fai meise fautuanga e ate au. E wana i to e whaeni au fono a o i nei. O se matua tala le sao le tala. Le lau tō whaafonga. O le ua o whaasao mai ele. CEO. Fai lau tusi al Cabinet. Eo. Mao ila, e matua i maua taitai ai ale si foi la sanga e o iei. Ono lea, fa tau bale ina o la ua. E le koia se la fautuanga i le fionga i le sui palemia i atolu. A leo fa tupo e le observer tala. Ma ele tasi e se tala se fa pea ua fai. Moni na. Ma ua tele ma no noa i tūlanga uma pe o le wha moe moe. Ia, e au le tau wola o le wha ngota. O wha moe moe so ufo i le Samoa. E ana ta pena lola i o tūlanga. O le wha moe moe te tau na iai le media site al tatou malo. Wa e ala na li poti e le observer mea umane. Ia ono lo iai fo le tūlanga o le le o malosi le le. O le tūlanga o le tatou press, tūlanga government press. E te tau lava na tau la mua, tatou government press, i le whaasara launga ma mea uma te tau na whai. Mai aluenga lava so soani fo ia i lato o levan fai ngā luenga. Mai o le mere leifo. Le aval so soani wha le ia tidi. El tato government press. Wa i nai sau mai wha matalanga o le malo. A wha sau nei e tauna update lato. O le wha pelo mai. O laltu langa lewa iei. O aina fono marpad bia. Ni ma mea uma wha pena. Peita. E mo mua atu sau le tau wha leanga le opse. Ia e o la tuana. Mata upu ale malo. E te tauna tula iai. O le puipuinga o le malo. E lalo o le government press. E whaasao ai, whaamatalanga uma. E tui nātu i whafo. I le whainga malo. O na tātou ngā i oilo le. Ia lela uma o tonu le teimi lea.
sa no le fionga ana fil ele sao kala me fa fer tua inga le tua ina no ia la ua le fionga ya pesta fa de me o fionga sui pan ya se o fa tali polan ngai ngoinga le fionga ile the CEO o Capeneta wa meia o le te tau lona tatu tuna fo Malien. o le mea lava la le normalize e fia ai me tau vale ai ma le anga le malo Malien. e personally attack le tangata ia ma fia pe a manua ma te lele a fia ngol tangata pe u achieve le la toma Malien. e mo ma fau o fa pe talo fai tustusinga o fai mo graphics aka komi e fa sa fa really yeah matiro my Winston ma me o fa pe I wish these people will wear my shoes at this moment Malien. tonu o maftianga I lausi nga mai ma me ele o toe na o a la uli o a o fili o pare mi o malo Talo fai. e tangata nu ai fai le fa luma ma le fa ula ma le tau fa valea ma le tau fa lea ia o nei o tangata loto fa mangalo tele tu la epa ma ai le ma fai ona o te fai se tu langa fa mangalo langa le o tau veina le mamalo mo ni la so fo sa mo a tia peso fo sa mo e ona fai do le me tau na fa tu langa ma o tau na fa sa o tele musu e tu la tala le ele ma fai na to tu tala loa ina le anga I mai o le tau fa le anga le fai mai o tau do na mai tu langa sili ona tarfe ngai o la ia le lo ia sili o le langa ta fai oi o le pui o le fam sinonga pui le parmene pui ma le malo a o to vai o to si lai upu matala ia lafo wa tu tala loa la fo ia mtanga le ngale o leo o le lato mta fai oi le o matai palota o matai me bang fa fai I am no longer only a leader of the Fast Party. I am the leader of government. O la pui fai le integrity ma le mamadu le malo sama. O pui ngale tau na fai. Ala le vai mai Winston na mata le noa. Ai hula mai tato newspaper e atia. Moni le. Na fa lu maina. Ma ni tangata o te rei ropo fea po ise mele mafau. Uyo lea. O le ata tia I fa pea. O manatu e tate ala I fortai au awane e a fia I whamatalanga. Awane e a fia I tustusinga. A ia sa o pelo o fina ngalo malo manatu. E tau ave I mere lei mo le atunu umore rumana. Moni la. Dai. Ma fanua isi sina. Ia o te nana o te wha popo le saunoanga le fionga le lipanemia. I le tūlanga lea o le disrespect. O lo to finga. Because that's the bottom line. Wa uma nei tustusinga ma nei me fai. Ta uma I matua I disrespect lava I le to finga o le palemia. Wa le maua tu whapea sa iene fitusia inga mai anga I le ofisa o le konsula I sa la elu pe wha maonia sa na whaise fontanga pe wha maonia sa wha ila fionga le li palemia se wheelchair. That is very low-minded. E tatau ia lato o na lato puipuia le integrity o le fionga le li palemia. A le wa matanga solo musa ia I lato. O la mela o I fuele whailoa ia nei fesili ma nei mea I le officer konsula I sa la elu. Awa avatu wata, pe ona sa no le fionga le li palemia. O loo sa whaiai le fionga le konsula le tofaya mata whapea foi le trade commissioner. That's enough. Those are the official people in Malo Samoa. Lalanga le whai in Malo Samoa ana official konsula ampasa ma komisina I whafo mai o Samoa. O tangata ni tau lai mai e la fionga le li palemia. A whai e leo mai ma se pena sau no le fionga le li palemia. Pe personal visit po le ngase o officials. E pule la na fionga. Te aho le taimi malanga mai ai. A le watu la I mai le taimi o na ngase. A le nei le fionga le konsula ma le vaenga I te tono le konsula.
o lātou ngā o government officials, o sui nā o le tātou whai ngā malo, a o le ala o te whai e fo i nei tūlanga. To me, a whafonga Samoa, that is the disrespectful i le integrity o le awhionga le li pale mia malona tūlanga. Malo, whaftai, e te tonunga i lau whionga i te itai o le, i o nā ua whaaleo atu ni la ngona, i o e. I le matau atu lau sunga i le lau le mali atoa o le tamao le atu. O le tamao i lātou ia whaale atu o i lātou ia o lo whaiwhai mai. O le taitai o i lātou ia. O le taitai o mātou umare nei i oe, e lona winga. O le ale soifuanga o le tangata. Tala mou, matua, i oe. E fua i le wala awina i le atunu. O ona taitai. Ia awai le tu melo le atui e fua i le malosi ma le umi tu tonu o vaenga ia. Lau a fionga i le i pare mi. O lo iai le ununga li i o lo isa mo le taimi nei. E lalo ar kerkori lea mo meo tangata tau whaleanga. Lea sau sila e moni o te loa o tangata e te leto e ta ea le tua na i ma mea o lo lava sa ma lo va ai anga i ruma. Ai ona o le lava ua e le taita inga o le malu. O lea ua alu ese le taita i leo sa iai mua mua. Ai el te tonunga ua matu tala noa i fo. Ana o atu o le komisina nei mua mua leo ua umalona taimi. Ia atonu fo i e te atua mau mai o atu mau mai. Le ase ba inga lau fionga. I tua inga tūlanga whape nei. Me se fo i mātou nei. Lea o aafia i tūlanga o le media le anga i atu i whafo. Lea sila lau sunga le te i o le malo. Ia ma le tau fia i o i la ua o le usa mo le temi nei. Mata whaarua. Whaftai tu le pa. Ia, o le tasi le nei whaamoe mua ngasili ia te au. O le tau mwhai le fo ia whaafitau li le tau. O le mea tau alunga le nā. Mai a tātou vai nei le mea lo iei pēr le pisa o, ai me se fol tūlanga o le e furi tuai, ia ma le whea inai o le atunu. E mā fua mai. Ona o nisi o lau whasala lau. Tu lou lava, le lau wa tau nuu le mea lea. Mai le nā tia i fo i whatua lawai. E te tau na whai se fo. Ma lino. E te tau na whai. E te tau na o ai i la tu lou lava. Ai mai se lana i la tau o lo whai le tūlanga o le a ngai tua o i le te tau na ngai iai. Ia e. Peo na whai atu pela matanga. A tātou tala non whaasoa. A tātou whaasoa issues. Ma lino. Le ta alo i le tino. Ta alo pea i le mea maua ele manuia o le tunu uma mea uma. Ai ala fo ilana mafu na tātou wo i le ta alo le tino. O ne mafu mai fo ia mātou te ta. Lino. Io e. O le lava ua mavae le lano fo inga na uma nei. O le tarusanga no tarusanga i atu i le epa mafia me. Alo lofa maia. O le amatanga foude nei. O le nofo inga foude nei. Tātou te patau lai. Lino. Ai se si ala fo. Peita, e uma fo le whatau tonga. Ai tātou vai atu fo. O lo wha o ngā pēr te o le itua ngai. I la tau la nei. Le unga li i lea tu lau lava fo i lea tama li i malona whatua. E whai ai pēr la wha o lo atau. O nai tangata nei. They had no protection. Yes. A wā fo privilege ta ia lea fe alo wha i solo i te o le itua ngai. E uma lafi le mea i lona to finga. Lino. Lino. Mata te tele sana pui puia ia. Ia. Ia le lau tātou tau mo whai atu le teimina nei. E wha ma mare tū langa o le iei le masalo salonga ma le mea tau tino. E le o tutusa le tweet mina lau fisa o leo au maisi wa karoka e whasa o loko isi. Lino. Moni lava. I le teimina nei lo utu lai le tau avenga o le mitanga aluenga ma le tau avenga o le malo. E le taunto e tupu le mea. Ua la sa vari le tau sanga o whaatari la utangi na ave ma va ele. Ma
Manila. Ma upu ma mafa na lafo ia te o ma ua ma vai. Pasio tia ia tu au. Bali wai tu au. Pare upu le na lafo. Te rou lava sa moa. Ave sa moeru e loka. Nei te ua pai la ufana. Mani. Mon. O te lo la po la le si evidence sa te whatari e leo leo. Nā leina le whaia le morianga m whatau nu uri mea. E peo na la tu whatau nu ia te. Mani no. O na e lolo leina. E ele tangata le wha maoni le sa ia. Ia, le lau tau nu mai nere temiri nei. Ia. O le lava whaatino na ngā leo leo. I le mea e te tau na whaatino. Mai o le tangata na te sori tu la fono e amata tu te temiri nei. O te leto e tu e isa vanoa. Dai. Whai no le tau na whai. Mai ono le nā. E peo no whai atu mua. Sa o lo ale fua ma maua le nganga le loto maulala. O le tau si o le file mu. O te le isa whai. Te mina tai le tunu. Sa au fia I lava na o au whai unga o te pule lo loto ma whai uma sa sanga o whai ngata. O na sa iai e te au malo si anga mo au lava ia. O le temine nei. E tau no pui le tunu. O le ale whai unga o te whaia e le lei manuia sa mo. E awa le whai unga o te whaia a e le sa o malele lei. Ka le tonu le tunu. Mani no. O le tu lafo ia. Le tu langa o leu tu le mai. Langa ua ova te. Dai. O upu matala e sa ungoa I le ungari I le. O te tau tino atu sa mo. O te le loa po o whea le vala e ngata ai le tato maftia I upu matala. Mani. Tato mai e tu langa o le afianga. Ia. E lava o te tau sangatu le tunuu, maainga. Ia e me se fo I le vai ngawha o whai toa le tai. O sai. Don't take the issue in your hand. Tu la fono. Le la ufai tu la fono. Ia isi te miu masai momo. E na no atua sa loto e vezo visvare. Le toi o mai. Not anymore. Yeah. Dai. E tuna aver ngā luenga I limo leo. Whaatino lato ngā luenga. Mai o tu langa na te tauna iai. E le whaapefa I upo mo mafa ma tau whaaleanga ma soli tu la fono. No one is above the law. Isi ran me wo iai. No ono sa I lava. Pe sao. Pe se. Mani. E whai e tau. Tu ul wha msinonga. Ona mo wailea I o le me sao mal wha mauna. Io le lava o te tonu I mea. Mai le tasi foi lo ua afianga. Te le afianga. O afianga e muta I so I fua. Le afianga foi ia I lo a political life and your political career to the end. Mani. Alale e fina ngalo le tua. Mal wha manianga mal pui ngā le tua. Ia o le ua vea tai o le malo. Mani. Ai o mapua. A o matuna so au tatu isi. A tu tupu mai isi ta tupu fau. O le matua I tele le maua a fau le tatu sauni atu ta se I uma. Ia lo bai atu nei fo I tae au oka. Le tipeit le fai mai fo I le si por kalame le au le. Fau tau tanga e pole. Oi sore. Ia. Fau tau. O ngā e fesili I lo usoi fua. O au le seriously. Matua I o mai leanga o le te novo nei por amo tuaina waru sa mo. Fe. E mai lo uola mo lo usoi fua. Ma le whaatonunga mai ngā au e vempan. Mi al me siri na o na whaano noa. O isi o tau si tu la fono sai sa mo fo. Tau te e sava vadi alo tu la fono. Ma tu langa o le pui o tu la fono. O they make their way out of the way. E whaaua wele le fifia I atia. Tene ropo na pena whai nei tangata. Aua ver whaatau I la loina o le tau pipi. Wa me o to toi o la to lotu. They go for kill. Tu lo lava le. Nome sau noanga. Io e. Wale ai ase ma fau fu e luma fo I tua. E umaru tu la epa I lona fale malu e la Mani. E a pasanga tu la fono e alato. Ma te le tu ue se si mea. Dai. O tau tino atu. O te leto e alo fo I le ato le la au. O lato uma e to e soli tu la fono. Le teimi nei a mata tu lo teimi. O leo o tau a veina le tunu. I le pui ngau Samoa. La fo pe ia au le roi e sili. Ma li leo. E o fa tino tu la fono. Nanga a whaita tau te leo le menena. O te tau tino atu. Lau sunga tu le epa matupai. O lea a vea Samoa. O se atunu. Matuapa ngā tia ma soli tu no I meia. They normalize
o le mea le lei ua leanga. A o le mea leanga ua le lei. E le lana tātou tu ua le mea nai ane. A tātou tu whaualo. Maria. O iai. Se ilonga lava, tulau lava, e ave le upu, e a wai. Mai taha fo le tu o le vale pe a se. Tai. Ma tātou whaia. Mō tātou le li o le pui ngō le tau aloa, ma malu ma le file mū. A whai lava ua tātou wo i taunu unga, wale ai lava se si vai fo fōr tau sir file mū, ia tu ulo le me tauntu iai. Tai. Tai. O te whapi atu la tūlanga lea, e se le mānei le sau noanga le fionga le min star o tupe, le fionga ia mulipola ana rosa, lea sa ona ia te tala ina aloa ia ale no fuanga au tū o le vaenga o le Jaws, a mai manino lava le sau noanga le fionga le min star, ua maua le fale o le Jaws, ai na a mai e tō tonga vaenga nei, ta tau o le au journalism, o le lato matawha ioi, o le share mai o wha maunga, money stories, au ni anonga fau, o ni mea moni, a wale a mai ni mea wha o loa tawai, ma whaile fe ese inga o le atunu, o lato e mai le tala, en ma whai ena pui ma mau o le saunga le mu. Ia, e mana ia o le tautalanga le fionga tamaitai, min star le sa whai le tautalanga o le no whanga fau le a le Jaws. Ia, e te sira fia tupai. A lo loma al palot. Na bala auto tonu wai mātou le Jaws Society, le social tala. Bala auto tonu mātou, tō wha mātou. Oi moni, sa. O au, o tuila epa, o fia me, ia maloia sit. Mani, moni. Ato panel of discussions la, na o au ma fia me ma tuila epa. Ala tu maloia sit. Na matua i o luk fau e dale tala noanga lea. O no loka, ato nu ia ma na iai se wha soa wha porkiki. Maria. Ma ave fo iai se lapata inga mani fautuanga ma mea umalana le uma i lau tustala Samoa. Eoe, ia ai uma nele matou semina, ua lea fio atu tu ila epa lea fio atu fia me, awa na wa. Yeah. Whai ala i o lau tau tinonga la, me tonu ale te sauno ai, tupa i le saunoanga le fionga le minista tupe. O la upuna whai. Media is part of democracy. Yes. Iai le tūlanga o fisa whasara lau, i to tonu, o le ngai ngoi ina e whata tia i langa tonu, le transparent and accountability o sose atunu. Mai tā ua tele, lau tau ngā luenga, i le aua le whatino i le aua sao, ethics, codes, standard, quality, opinions, news, whatever. Ea, na watu whera lau tua lalo i, whatu vai o tō. E se le whaingo fia le mene nei, o le tusi o lau tala, o le whai o lau upu, ma le whai o lau whamtalanga, pau a lau tua lalo, stay on the line, stay on the line. E mana tua o le taimi e te stepa i le sipito wa a fia ai laua i atatau, o na ilolo lea. You are going to take the consequences of what you're going to wrote about it. I le rumana. Ba le ana whai lau tala, no whai uma lau tala lea, o no lau teri tonunga tu like very fast. Maria. I have to give them the advice, male awala mole rumana, awa foi. O le sua malie, I may say observer, o le sua malie, o le mele o le tau whaleanga. Moni, E peise vai sui a la tau, that is the achievement and accomplishments o se news la tau te tusia, o le whaleanga. Ala ina whetula utala mua i la uba ai ma le whanoa noa e ma le misi alofa i ngato i tele. Ono aso ia sabea. A whaile tu alo sabea. E iele mea o ngai maua muri mai ai. Maria. Malo. Te le i o le o onga. Ia i tia umala umai tau. E iele tu sao ma le tu ta ua sata pena. O le taimine nei. O le tu e popole le au tustusi ma le au editorio la ua tonu le taimine nei. O tu tala loa. Langa ua polo kikia. O polo kikia. Politicizing. Politicized.
le wa ye nei to tonu la nga lau te loa le sieri ila wa watu I tonu I o lau fatasi ainga o le fionga ia sabea o ia le na o le faia uma nei ma me nei fe milo sa ai mariliu ai fo linga mata ngo fie sa ai observa o se pespae e tātou te vaai ma te tonu I ai nisi teimi ma whaitulang. E la ua ngai mai nao me lea ngā me ia mai teimi nei. O la ula mauno whai ai le aso lea. O tō uma nei tus, pathetic. I'm not kidding, but I have to give you the advice. Be very careful. Langa, there's no such thing as freedom of expression, totally. E la ia tau, e ngata ila wa ia tau. Malea ia te tau res tangata le la awhie la upure la tusi. Ia, male tūlanga lana na, e te tau na whamanatu. E le o tu stala uma. Ai watalu o na polokikia la tau nei a ngai mai. Ia o la tau tonwana nei whaetuela upulea. Ia, peo ni whai atu. Tu le polokiki I au whai polokiki. Awal polokiki. E iai lei tū lau e te tau talai o e laua ia te tau. Ma wha manino mea ethics and codes as a journalist. Ina ia. Masanga tonu, lau tū langa o lau tō whinga wha tu stara mele mele. A le ma whailo na e vailua mea na e lua. Siri lau atu tu stara. Manga praisi me whai. Awaia, ana popo ngā me o iawe. O le tō tene po ia o isi o tamari I sa ave fo ele warning le mo mua. O le observer. O le observer sa vea sa no malifa malo na ingi. E umalo teimi te whenga luengai. E aru oe. Ai no fo le observer. Ia a o na pupunga. E fafa mo mo ia oe. Fatoa oe le ile ona newspaper. A oe la tinga ina. Ipe ase ser fa utautang. Tinga ina le ona le famoe moe. Observer. Na o le tāua le na o lea o le whamanatu. Whaftai o nau wai atu wa tai fo le fionga I le perestene o le chos o whamautu le sos. Tau whamalo. Le tau. O le mea tau na whai. A tau fo lana whamalo si le sosi. E whaasala I lato. E leo sa mali I le tū la whono. O tustu singa le tunu. E leo tai fo I maru puipuia a lato fo I tū la whono. E whai ei tū langa o le mele nei o le whai o lato whaasalanga I to tonu lava o le Choa Society ma le Choa Constitution ma le lato fo I tū la whono. E puipui e lato. Ai pe o le tūlanga le nā langa ua o muri tai uma le autu stara tū lau lava. O te manu I tupulanga lava o le tunu o lo whirifiri le media e vea ma lato Korea. Mali. Aua lava nei e tūlai te pito tasi. E tūlonga te tonu le tūlanga. Te la alo e whailau whai ba e ngā pole si pito. Da lele leilo lea. Ai manatu lava I le mea sao. Ma le mea tau tino e tauna whaali tūlanga uma. Ea mafsosani hoi la isi media. E whaatao isi media le mafau e whai. Le tūlanga sa ngā tonu le nā. O leo tato ilo uma lava wala nei na bevesi me uma le nei teimi. Ono o loo wha o loa taua pea. E tumu whai ngā malo. Tu lau lava. Wau rufa a whonga atu fo I laso le. Whatau tonga. Na o te talo ama le nganga whaala. O le no foa lea o te no foa. E le o so no foa. Madi lava. Foa le tunu. E pui leo tausi whaatasi e sāma. Masalo lai leo ni sāma. O tangata nei e anga I mai e wha le anga le no foa le tunu. Ma le ma mapai o lato ma whau. Le tūlanga. O le anga ni atu ai pui ngon. O le tau o lo foa mo le tunu. Ai, lo mai atu mo lo nganga whaafitai. O whaila ofisa fau o le media. Yeah. Tonu e te foi e te ioe lawa fionga le li pare mia. E lea lava o te tu alanga pea I mapo kalame matula epa. O le mafua anga o mo nei wha o loa taua ma nei te vesia inga e wha pea inga le mautonu I a medias. E mafua umamai tu lau lava o le tala tu sao. Mafua umamai o le taitai o le tuangai. Ona o lea. I lona le talia ina
o lona to i lalo popo i le whainga pālota wa o mātu nei. Le tele na sai o a umani ana whaamtalanga e whai umai lava i lawa fionga. O i nai whailo mai ai pēna o whailoa. E le i whai e le fionga lau lian mali atoa le fili filinga o le whainga pālota sa moa. Na fili le atunuu. O le lato fili filinga le watu silima ai. Le wa malo ai le fast. Wa ade ai le wa fionga ma le li palimia. Ai ana wha mawalalo le loto tula e pa ma wha pea ifo. Ai se awa o whaia i nai. Na i lola ia, wa whaile filifilinga Samoa, ona wa leto e taliton wina Samoa na ia. O te awa teikle na. That's me personally looking from outside. Le mele le e na wha pea to e ina. No wha pea ifo lea. A o sesi fo ia o sesi o lana vaenga wha whai. So, a watu se whautuanga, whapea, ia malia ia o le tamata atia, o a whaile filfilinga a le atunuu. E le filfilia to atasi e lawa fionga le whainga pālota le atunuu. Ai ta tauna taken ia, e whamama avenga fo ia, and then move on. Ia le tūlanga la le iai, leo wa lenga whapea o na me vesi le atunuu, o ngai leo malolo tamai atu la epa. Ia, whaftai tupai. Wa le tūlanga sanga tonu lava ia e mi tala. Nā li. Nā tātou tara noa le tā upu lea. Awa e le lai titi le tūlanga na whaasoa i fo i lim tā upu o le mene o le tu ua wanoa. I le mene o le tūlou lava o lo whapea i fo wa umalu te. Ia e o mai tupulanga la lava o le tunu e tau avel malo. Ia, ma le tūlanga lava la nei, o le whatuatuaina o le lua soso. Na si le tūlanga, ele i na o tātou mawhawhawha pia, sa unoanga mata i ringa muli ina ua vesi fo le mea mo lua whelusu tasi. Ele i ai lava sesi e tō tasi, ua e ta pena ina, ua e va ai. Ma, ie. Aina tau avele tunu. La le tala atu le epa. Mata ilinga, ele ai masesi o te vai atu. E matau a veina le tunu. O ina lea e fotua i mai ei lo manatu ma lo langona lava o au lava ia. I lo te tununga i whinaunga. Ana o nofo pele i cha pipi. Ele ma whaina suia ma lo. Ai mo tilo. Ele o iailo na whina ngalo. Mua ele mana o elpese. Lona lua na te le tali tonu wina se stangata. Lona tolu o lona langona wana o ulava. O lona wha e wha maua lunga i lona whina ngalo. Wana e leise si siri atu i atia. Moni sa langa. E o upu na whai pea, pea no whai atu tu pa e mtu i lepa. So se whainga malo e iei teimi o tangata. E i wha tapu laa o me wha pea. Iei, should be done. Aisea, ele pe tatou o i whaapanga e no whaapea misi le sia ngatu pulanga, misi le sia ngatu pulanga. E tu la i pe o apo o tunu i whafo o Mugabe ma maisi tunu na o ta ise lau tau sanga o lato prestene o no fo e rungon no fo. A ua man mie tangata se vai fau ma sesi swinga fau from generation to generation to generation. Ya na laino tu la ia ui e whaile maule na whatula. O la sau si le tau a venga mai o le whainga malo le chau pipi sai. Pale mia va ai, sui pale mia to filau. Pale mia to filau, sui pale mia ia tu la epa. Pale mia tu la epa, sui pale mia misafoni. Nama whaia misafoni tau avel to pale mia. Ele ai. Ne. O ma misafoni, pale mia lava tu la epa, sui pale mia fontoi. Na mawhaia fontoen pale mia. O tali, ele ai. Uma na sui pale mia fontoi pale mia atu ila epa, ai sui pale mia fia me. Na mawhaia fia me na pale mia. O le tali, ele ai. Ona eva aila ia i to tonu le to. Tolu sui pale mia, ai le sao ilunga. Na ilo ila i. Ele fe au le mai. Peo no faiatu. Ele mana elu ese. Ele fa atu ina sesi, ele mana pasi le polo, spirit of control.
E le lawa o maltemi ni ana tu low lava fasino manga na mai le tua. Na tauro no tu la ile na rin tupu uma menei. Tai. Ne lava lai fa tua. ko te mauna na tau ave. E le aise mea ta o se sui pare bia le pare bia. O le sabalinga le nai fa solo mai me uma nei mori lu mana. E tātou te lia o le fuata malo na lau. E tātou te lia o le taimi ma le tangata, o le tai malo na tau tai. Ia le aso le rupi. You know, ele se tu fa mau. Ia tu punei. Ia o mana o la tu inga me na ia la batu la fa te te. O so se swinga ma se whainga ma loe fu mo le rumana. I tātou te tāpena i ona tūlanga uma. Madi. Tau lava mau wa leva na tauna na tāpena ina se tangata e so o maia. Pei tai e le mana. Ia ma la barea lava la anu te minei. Ua whaate ia la lo na tangata. Ina ua whaile fina ngalo sa mo. E whiri le faste. Lua whilu so ta. Madi. Na te le itali e ina le nā mea o le tei malama i for tai au. Ia. Ua malolo. O le nana whaasolo, i whapena mapu whainga malofi e me na alu tau whale. Whapena mapu. E o mai ai le aso na matu to e mau ese ai, mai whera mau ese. O i. Mali. Moni. Uma me nei. Whaaleanga i le maa vāma fia me, whaaleanga o mai le vāma isi o le prapeneta, ale na uru. O lona sasila. Ia, o le tuweo li ai o latou i whaupunga ma upu matala ia. Ai tia e mato mai fai. O le tūlai nei u tūlai e whātua i le tosa ma utasi, tu ila epa, matupai, o le amatanga fau. Tai. Moni. New beginning, ma le tātou fufuanga mo le numana, o le amatanga o lo teimi whapare mia. O te tapena isi pare mia e fia tele mo le numana i o Samoa. Mali. Mala upu ma la utala le ufai atu, o lo tūlai le teimi nei o te e tau a vea le tunu, at the same time, o te tā pena isi tai mo le lumana i o le tunu. E le fai mo le tofi, e sau lo teimi. E uma foi lo waso, o te re tu wha maunga. Ai a mautino, e so o le leile transition period. O fuanga ina ia wha au au le manuia o Samoa nei matao, e tau le lumana. E ana pisa nei, e vālea, e re rofa se whai ngā malo, o la mo whiriwhiri isu i pārmi e tō lua. O la mo whiriwhiri e whonga whetalai, ma tau pulenga le lua sui whonga whetalai. E se la tāpinga whāwai. E se le mana lauti, e o te pena i le lumana. Le wa umana o whātula ngāre whāwai o le whātua tua i le tua sama o tasi. E le to e tu whaua le tofi pārmi e le tunu. Tai. Ia, e iei la tai tu tupu mai pe o mele sa tupu. O le fautua ina. Ma le mawhai o na talia le fina ngalo Samoa. O le mele tau le talia le fina ngalo Samoa. O ma le whai fina ngalo Samoa. Asina le. O au e vea mparimia. Sui parimia, upe ma muripola. Ma minister o kapena. Tam whiringa umai o whai. O lala le mele tupu le teimi nei. E mafua o na tau whaaleanga petu i la epa. O lona le talia ina. Mali la. Lala o mea la whai teimi nei. E re tau tātou nofo ai ai. E te tau o tātou sa iri fofo. E tau whiere mele, o me tonu lea, e tau le fau malo. Treason. Ma ua mata na wha solo i nare wa ingo le mele anu. Ma lato uma ia tau tala le mi ngao i le malo. It is the government of the day, the official government of the day. O le tangata e whaia ni upu le mi ngao, ma whaia upu lafo. E a nga i whaaleanga i le tau le lei o le malo Samoa. O le melena e tau o le fau malo. Le la banai ane. A pe ono vai atu, o mana whatatia. Ia awala nei to e tupu le melea. Ua manatu i fo lava se si tai whapea le rumanai. O te poto, o te atamai, o te mawhaia. E tau te vā lea umai leise si o to mwhinta o vele tunu. Ale mori mau wola Samoa le teimine nei o lewa usau o te si ngase mai ni usi. A lale si la Samoa le tamu whainga au apa au mafamasanga. O lale si la Samoa le tamu whaia toi rupe ma mui pola marka peneta. O lasa whaia le tunu. O le winga le nao le tala.
Sila le tua I tāpena ngā uma mwha ngā uma mawhainga e tātou te sava vani e le lumana I omana o whael wha vai fau o le vanga wha whael fast. E le mai e se whaipule o na ova atu lo na teimi wha pāle mia I le lua ni no whai. Lua uma. Ia mal tūlanga na e te tauna tu I tono le wha vai o le mai o sāma. Na ia wana le tu e tupu, me na le melea. O le whai atu lava o le wha atua tua ina o Samoa, ala e munga mai a. Whai tau wha leanga, ma pisa mai ale tupito I sili na wha e tete, langa I la ta tupu fau nei, ale ua e whai tu. Ta tupu fau nei te tauna susuru I le mamalama, pero sau na ngā tui lupe, talo whai. Pas fu tau sanga te ruai. Sau na ngā nei, tu mai sava noa I tupu langa la vao o ai tupu langa la vao le fa to te di mata usanga to rupe ma muri pola ma fai pula to au tanga ta matua le to toi te tono le vanga fai moni le ya to paula ala la nga venga lenta pena ta pena la to umo tai tai o le tunu umo le rumana tai asa fa sila ele ni upo e vane ai po te mana e fa vi le malo o nofo le o nofo I New Zealand le nofo anga lau mai moa lau tapua ma o va ai I le mea sa o te lo ele se pale mia na fai mo le mele o ai le se pale I fa pe I ai uma pale mia te no tara tupe ana la ona lo u fa nga e tia ma lo tari tonunga e ma fai I la ua na tofia e ve ma sui pale mia le malo ona tau e mawhai e aua pa au I lana tau tua lima tau sanga taluai I le whonga whetalai e mawhai ona I tau o veina le pāri mene o Samoa ma le lava lau whasol a le vai e tulapa o kao he le misi lau malea o le mele sa kaung whapea o le mele sa kaung whapea e o le mele sa kaua aungi I whaia malea maari lia ia lewo o toe talo sangatu fa o ngatu te penga te vai lang tu lepa malia ia malia va noa tu mai le noa o nei o tu pulanga lona tolu pare me malia to ni tu pulanga lona fa ma lima ma luma na io le tu mai se va noa si fai sa matonga no fa pele dilo le la nunga lenga o mo na fai le tu malia tua ia manatua awani o tatou manatu whaawalunga. E o maifu e tatou whanau. Siri atu men, whaina latou whaia mo tatou. There's always a better man. E nā tatou nei te ua whaamaualunga sesi. E manatu whaasau siri sesi na o au lava. Aua. Malia. E iai le teimi e tūlai mai iai fo I tūlau lava. Ia. E le whapea. Vai vale. Ia wala mea lau whai. O lau vai o lala se me o whai. O la o tatou pale mene I le tolu tesima le tolu piliona de GDP. GDP, yes. La ua pa u tatou ai tālafu ma le tasi tesima le lua piliona le tatou ai tālafu ma le tasi tesima le lua piliona de fitu se lau miliona. Foreign reserve from 1.5 million to 2.5 billion. Ale fai mai le tau, ua fai numela. So le o fa se tu o ina e se lo fa no tata mamai o lo ia ai la te le lo fa va senga leti na e le tu e la tangi mai ata ngota la me la tangi o le ai so all about eat io ai le vai la me la tu mai le fa le committee fo mo le fa le nga fo mo le fa le mai fo au wala fo fa me fa nga nga e mai nga wil pair den fese pepe nga be wil pair Tashi is a pelu. When did the government give once a pelu for every farm? You don't appreciate it. I pelu tulangal na ele manofo ele malo. Tawan fa manatu. Tostoso mai ton fa mai. Se ol kongi ol fa ba ko kongi ko ai kalafu. Mai malo mai fa. Tu le epa. Tu pai. We are living in the world of living independently. Samoa o le tunuu tuto tasi.
Yeah, no longer in the colonial time. No. No tatou wala tatou. Tau atu i Australia ma New Zealand. O le whai tatou ngalua. Ral ngalua. Ave 2 miliona e tina e ia. Ia no umafio. E na pisa nei. E re lango ina wil paelo ma me. Ala wala mai fia kai fongo. Koe. Sa hoi rotau no ngā mupola. Ina wā Matale Road Show o le ainga whā. Sa tau te ena kolo keti le nei. Ale wo titilo atu. Tasi lua tonu whā lima kono. Ia no me fia whao mo le ainga wafu e. Absolutely. Ole tu langa lea lau fio ke te lea ni ma fesilia o manatu e fai lo fat. Ia ma fanua na vista ta sinta fesilia to toe ia fai lo fa foi la na fionga. Ai ole mele no ta kwalen tu le to ina. Pe o to ita ina o tali mai le sui pale dia. Ina na conflict of interest ale e Filipino. Peise tangata e natele o malama I lana fo I te mi o tūrai mai. I le meta o conflict of interest. Ia te whamani noa wha malama lau pionga I le tūranga lea. Langa lenga tali mai ia le sui parimia. Ai pe o wha Ele sa no le pionga le li parimia. O la wa tali ia le mea lea. Matua I selfish lava le toe ina. He doesn't want to address the fact. O ia lea ia sa ia lapelapea ia le conflict of interest. Ai pe watula I mai e point le li mai o le whainga malo fo. Ia awani ia lau toe ngangana lava ia mea sa o na whai ai lo na taimi. Ia se isa no le whiunga le li parimia. Ia. Ia. Te nota sinam tau pule sau. O le apopo inga nei sau te to whapea. A te lo alea ngai mai e tia. Ia. Te malima atu ole. O tau ia minista ia fai pisinisi ale tot sa fai kapeneta. Ele ia ma sesio fai pisinisi o ia. O papela ia. O le taimia na tau whale taita. E na vese o mailo tai ngoi ata pisinisi sa fai. Ia tu mai lumo tamaiti ia masi o to lua tau vera la tom ta fai oi. O me sa o lava tu le epa ma tupai. Ele ma fai o na tau fia lea ia te tau a loto lua malau whanau. E whai ia tina e mosio mato ai. Mani. E walua ui e commit umalo u teimi le malo. You know, mo concentrate me le malo e whai. Ai avela tau tūlanga I le tina mal whanau e whai pisinisi. O le memo mōre nā. O le memo mua taunu whamamalama. O pisinisi a mātou lei te toni o mato a inga lei te tono le malo. E le te tauna a fia I ni pisinisi tau le malo. O le wingo le tala. E le tauna a fia ni tenders mani mea le malo. E o lava e whai pisinisi le public. Pe lao si pisinisi le whai mea au masi au whanau. O le catering service. E service o mai le tunu ato. O I lava fia whai poipo as whanau ma me uma o le tunu ato. E le mawhai o na o talieina le tūlanga o le atu am tanga luenga le malo. E watu ni ofa mani mea watu se kouta tamaiti. Watu le ai. Aua nei tō tari ale mea na. O le ale a fianga o tō tasi lava le manatu na teimi ia o la auli mana le whanau leo a mere kouti tono le malo. So I leave it out. E le aise me tasi e tauna a fia. Ale me la le na pisa mai el to inei tūlanga ia. Ia o le a whai mai nei la. La fai mai nei la ia tia o le isa o me tasi na whai ai te tono le malo. Pon kore kalate le malo. A lona teimi. Sa sa fa fai na ministai te tu. Fai pisinisi o mai fai kon kalate. I kon kalate ma me uma le malo. I tenda sa le malo. A wala. Fale. You name it. Far pui pui. Paul far pui pui. Fai o mai a mei. Malai le teimi le neim fa pe mai. O to ia le min mai lava le mena. Tu sa o le abea o mala ufana o mala uto lua. E ta ofi a ona ia fi ma fa pe mai. O le matau te fai ni me fa le tonu. I te tonu le wafa a whenga i ma le malo. Se ai te tauna fui, luma fui, tuapo le alau me sa fai. Ia. O al tūlanga na, ua tūla ua peo no fai atu.
Sau whawhai si minister cabinet al temine na ai whai elesi whalpui e lo na inga ai whai elesi le pāor whalpui te polo masawai. Yeah. Ma pena elesi minister langolango le malai vāre le tere ne whaitia vea o oi. O tangata o lai sau whawhai. I le maa. Ela nai pisa mai fo le mele i malanga tu sao i na mato me vesi e fo. O le malanga tu sao, it's a private company. Aina o soa i te tonu le malo. Na toso o na ua tu lai whai ngā malo. I le teimile na mato tu lai ai. Nā lai na o whautua il minister tu lisi nā teim. Alo te wa ai le project lea. O se furu mo tupu tau sanga o whai ngā luenga tau whai ngole mai o malanga tu sao. Mai sai nā i. Ia na latu lo leo to suru teimile wa i le latu lo sai. O leo mai la company. Ele o mai lunga wha vao mamo. O leo mai lalo le private company e koneti mal tato STA. Ai o mai la STA. E o mai company le STA. Ai tali e le board mal te telefono le STA. Au nei sau se vale. Ele ready sa mo. Ma diro. A le polo keti o over mar se fulu tau sanga o whainga lue ngai private. E no whakula i company. O toi fo i meni company e te o whamai. Na e watu nei fia tau sanga. E whai mai ua ready sa mo, a lele ready sa mo. O whatura le, o lala wingol tō tala e ready sa mo. A mei langa re tei lava whare tei malo. A mei rol company, o lale o mai vale le whatu whatali. Lela u whaia le au wala e. A whai ua mo musu la le STA e whai le mea. Lela u whaia le au wala e handle privately e lato. E nā leina sa atu malanga e wha. A le ua te le whaupunga marita me sanga. O fai mai o loo wa fianga i mea le malo. O le malanga tu usao. E leo se mata upu tau le malo. It's a private company. Nga to neti lo teimi au tele i ufale i tonu o le whai ngā malo. Ia ui o lea. O le ese senga le nao mea e whaapea i o le afianga i to tonu o kon kalate ma mea tau le malo. Aia afia i whai pule ma mea uma wapena. Ia mai si tu. Ia nā te si le fia. E le tau whai atu. E a mai ana whanau whaasau whawha i te tonu whauru nungo am tanganu. Mana le wahi wone tangata le atunu. Lea ia se si tangata e mawhai o na ia tau a vea i tiuti. Aolo na mana le na. That is his wish. Olo na winga ea la o se malo o le lato ai. Ma liro. Enga la o se malo e wha tonu fo lau i te tonu. Wana o se pui a inga tasi. Ele ai. E lava na mātou tūle, mai wha malmalama le lo na alo wha malmalama, i whiri mei e lua. E le mwhaitai i o le tua ngai lo tua a sau whai o i tupe le malo, o lal meo i le malo, e risk. Io e, mai tūlanga na sari o di o ia, o le conflict of interest ta ia, na tau te sira fia umalava. Ai mai nei e unga i mai ana i le vanga wha o whai. Pau ala u mau mala u wha mamlamanga, o umana whai le tau tonga o le loto wha maoni. So se whai pule, e to e alu te tonu i le nofo inga nei, ai whai ni mea leta le whengai mo le tunu. O whai a ielo nei unga. Ma o tau tinonga nā lena o whai a nei le vanga wha o whai. Ia aua nei tupu wha alua ina me se sa tupu mo mua. Teimine nei, e leo ne tangata le tunu. O mai e whai wha lei. Wha maoni ma ia sao o makon kalate e whai. O mea uma tauna whai tau o whonga, whai uma mea te tauna wha marina po o aitanga te tarawhenga. Ina wha solo e lola ia. Ai pei o le tūla ia tu le teimine nā, le fo isa tūla ia i le whionga te urupe mwhapea. O le conflict of interest, wala fo mai o le wha tino i, ai le i whai e latu. Nā le na tūla i lava e te urupe whapea mai o le. Whainga wha vai ma mea uma ia. Le ua laulau mai ei. O le whatu a ono. Mai yesu. Ono. So fitu mai aso le vanga whao whai. Ia le usa ua matiba le tunu. Talu le vanga whai whai. Ai mana ia le tali le whionga sui pandemia. A tatu tala mi. Fast food tau sa. Ia. Na lolo ina. O ina le uma ki vai le kung. Awa ana le lei. Ana le lei le tapenanga a toa. Ile fast food tau sa. Fast food tau sanga tawe. Te mine o lewa patu tato fale moa leo te pisa so o ia. Le tato te lalanga luenga sa fai fast food tau sanga tawe. Itu
container fast food futu i le masina le tātou te tau mawhai. O le tari lara nā. Malo. E mai lefa ono fitu vai aso whainga malo, ma le la whare tātou whare mo. Mali. O le whare mo le nā, e service ai le atu, e fo i ai le tātou oka le whai. Ono se fitu school, container, pasu futu, i le masina. E whaatu sa i le fitu miliona, i le tausanga, mo ato o toa le tātou tau mawhain. Le lava o te tau alanga, whawhanga au moa. Whanga au popi. O toa au talo mawhaino maumanga. E te le pisa i la tau o soifuanga. O wai pule al stafu nei le lau lana, pule al whai whato anga i lana tau talo. Pule al whaiva i le maurulu mona sau le tau lana tau. Ai ala na tau mumuri tangata, o le tangata le ngalui. Ma le kala e batu teimi nei ona tūlanga ua. O toso i le wha moe moe. Ia. O le pata atia la fufau. E le to ise mele e tau tuwa i mai ai le whainga malo. Malo, partai, mo panua, ia. Ma tuia le panua i sau toe fesili. Ia, na watu e fwele wha umatua. Ia la le la atole tu la o wha au ngase ia le fiunga palemia. Ia, mo fwe tisi tatu te miluna. Man whanol? Ia, peo lau sau noanga la lea, lau fiunga le li palemia. Wa tua ia tu whaapea o le nofua ingange wa tangata ele soifuanga. Ia o te fia whamawina, onga o le tūlanga le o le cost of living. Mana tua o le cost of living e le whaapea na o sa mua wa yeso na fianga. O le lalo langi atoa. O le lalo langi atoa o loa nei whela uai. E le alu ini vai ia vaala o loa. Lo whapena malanga atu i Samoa, maisi atu nuu o le Pasifika, e la o loa. Tanga tātou o swau, o te whamaonia la nei le mātou ofiso whainu mera nei New Zealand, Stats NZ. O lea whaina au mai le mātou update on mako memo la so lulu. Ua iele si tianga o le cost of living i te tono New Zealand, wa 2.4%. Ia manatua. O momeo crops ma mene e toto ai toto no New Zealand. A le yele si tianga. Ona o le whela ua inga la lea o loa nei mais. Wai le whapea na nei au kilangi o le whai e whatoanga nei. No, it's down the line. Ia, o le taimi la e ship mai ai ia o loa nei i isi tau langa o New Zealand. Ia whaopopo foi la le tau o le sua o bensini ma mea whapea. A le la mai tau atu pe o le atu stusi limam whaapea mai o le whainga malo le wale ngā tau ngatara soifuanga. Le ai o le manino la vale atu langa. O le asau finangalo ia ila o fionga ne lipamia. Ia, whaftai tu pai. O le maulava ia le tūlanga o le ana tāpena i le wha moe moe. O le ale tātou vai fofo i le tau o soifuanga. O le mesiri na. Mai leo e whamamla manga. O le tūlanga lawa ia tau le soifonga po le inflation, it's a global issue. E le ai ona whaatula i se mea iai le tūlanga whapea tātou te alofia. Inflation o le whaafita audi le lalolangi atoa. Ma iai wha moe moe e iai tūlanga e mawhai ona tātou so niai, we can. E te tau na whai e whainga malo fua whata tau. Ina i tutu lai titi lalo le tau o soifuanga mai lea tunu. O le mtaa whai oila le malo, o le whai o na whainga wha vai fau. Mali. Tiro, po la le fua e tau na fua whata tau iai. O le mele e pisa mai e tasi al mele alanga mai, o le pusa moa. O le whai fua al malo, o le a whai tato whale moa. O le lume, e tau te leto e pisa le tau le pusa moa. Po le ale tau ngatā, o le pusa moa le lalolangi, o le la ngausi tatou moa, o le la whawhai lele tatou fua moa, whai e tatou whawhai lele nga matausi moa, la popoa, maua fua moa, ma whai le moa fasi. Ona tau ma mawha leo sa moa i moa na te ngausia i ona lima. O le fuanga na le la tapena.
ma le pisa la i le mea lea, o le pusa moa mai Amerika, o le taua Amerika, o le oloa Amerika, ai manao, e pule tātou le taua Amerika. E ngai, o na lua, o le mea lea ia, na ufa pea ia, tau mwhai atu lava i le fionga i le sui pāre mea i o ela na saunoanga. E tātou atu i tu, na ave ese tu i le EPA le tātou Price Control Board. Price control, yes. Yeah, yes. Price Control Board, ele whai ai se whai unga a se pisi nisi i tau o loa. E pule le malo i tau o loa. Ai se a. O le malo e a mea le o loa ti tiro invoice, tu il tiute, tu GST, mai loa le malo le tau whaatapulaa e tu i ele tau o loa. O le teimine nei. Walu le atola whai o loa. Puna kakai rankau. Yeah, morning. E la na mai o le o tu tau whai ne tu implement le tātou Price Control Board. E fuala i ele mea lea. Ele tātou te atu ngaluai. Ai, o le tūlanga lava ia, le pisa-pisa o le tau o lo, le o umano whai atu. A ngā i le malo e whai fufuanga le leilan mea, whai tātou wai se lenga, tufa le tātou 2 miliona e whatupi te leina me whai ngā luenga matuto talo ma mea. O ina, e saua i lalo le mele o lo wale whatau lau tau talo torsu tala, ma lau tau talo e te mawar se furu tala, pe a harvest talo manga. Ia leo te pisa-pisa i pe a whawhanga ni au mo se toru se lau. Tau mawhalau moa ia so uma, you know? It's a straightforward mindset. Whawhanga ni au tu lau lava, whawhanga ni au pua asirima sulua tau mawhalau pua ai masin i vai so uma. Povi se furu lua tau mawhale povi i masina uma. You know, all the reality na te whong. So tōka pisi pa ima mei ta whawhale mwhao ngare teimi, e le tau alo isa tu pe se mea. Nau ne la tua harvest mei mwhao ngalo, o fua whatau na tau zoi whonga. O leo tātou lima. Ma leo whata tia lea la fuafau le tātou malo. O lea, ave le 2 miliona. Whaatau mea whangota. Whai uma mea tau whai ngā whaiva. Neti, pā, wa whangota, mea uma mea tau whai ngā whaiva. Ia maua mea tau mawhai le ngā tei whate. Ave me whai ngā luenga. Ave uma i afi ma mea uma whai mō la tau le wha moe moe na mo le numana. O le tau la zoi whonga. O leo tātou lima. Monia. Ai ona tua whaapea, ia. La me ringa ma fuanga le kura lo ka ora leisa ma fola ma ka ma si. Marila. Not our products. Le ai. Tato o fai. Tau tu lo lava. Ia ono taimi fo o fa ma matangi fa mai tato ai leisa o mai. Ale me sa o lava ia. Lai o tato tua mauta le ano no. Tato lava crops ma produce. You name it. Avoka fala mango so se mea. It's there. It's the matter o le ono sai, ma leo e to tō mea. Ia no tō si sira le iai. E lea ia ma se si tu e pisa pe a e inu lava oe i le ola le whaalango lango. Ia ma le ola i lo wafu. Whaafitai. Ia, tula epa. Over to you, wa uma wia. Ia, whaafitai te te whai alo whatu lava i lana fionga. Ai ele te tonunga lau fionga le. O lau sinimuri muli. Whapea ua ngalo le lo matua lana tangi. Pea ua ngalo le lo matua lana tangi. Ia a pe o lea ua toe a maile tangi a le lo matua e anga ia tu. Ai ele te tonunga i e tangata le na te whaososoa me ia. Io e. Ai le lei pelo tari. O iei se whaapopo lenga o lau fionga. Ia vaenga. Ia, ai, o teitu le epa, ia o a sanga lava nei teimi ma le whai ui unga le whina unga na whai. E whai tūlanga o pulawa ia ma tau lumanga o roadshow ma mea uma e lena la ai upu i tūlanga ia. Malira. Ai, o le alava le mea ua whina ngalo ia le fionga sa whaapito e whai. O lona le na whina ngalo, o le whau ta pena iai. A whai lava lar sa ilinga o le amiotonu ma le tau tinongo me tau na whaasa o ini ma tau. O levo ta pena iai. Ona lava fina ngalo ma mea uma ma ta pena ngola wei iai ia o te lei loi tu atu po e lei tu atu nei mea. Ia ale ko te no fo ma mafa upu na lafo mai. Ai lei sa tala tasi o faia.
Tai. Ia no se mata upu tu ngā tele le mata upu le winga le maliu o le tustala le. Ia o mana tuai. A via fa msinonga manino le mata le vai. Tai. Ia po le po i le tu ngā o la utala na fai. Ma fuai la siel tu langa le. Io lea. Ia o le tatu ono sai pea mo tatu fa palpale. O le tali malu wale fai. Mai o ta pena fo i tu langa e. O fe o ia le mata upu. Ia o sauni. Da lava fo tu langa ye a fa pe ni si tu langa lo ye ni si lo tu mai tu ya fa pe na tala mal fa mo ya so the time let the court take its course Mani mi mo vol ne wo fita ye ya o me fa pe lo tam fai pelti apollo le peti tam fa yatu o le a wo tu langa to fa mi ya le lava sa lava ya o fa pela puta nei me time o leo te tau velva ng wau fai ma tō whinga whai pule minsta. Ia leo usau whai pāri. Ia leo nā vai saulam. Ia leo, ia o tā pena. Tai. Alo. Ia uma, pe lolo wā, ia pe lafu le mū, ia pe ngā whātia fo i tau lo mangor savaringa, ia o tā pena. Whela wale meo iai, o lava tā pena. Tai. Ia e manatu o lea ua tātou tau merisi ui ona e whairo whatu. Lea ua tui tiai lua tu la le tātou au nanga i nei a whiawhi au wale whita whafonga le atu nuu o loo tali mailo tu e fo i atu i whanua. Ma whanua ia a mata mai e oe se tā upu. O re tua whine te whaamawai ai ma ta malo nei aso. Ia ono u tau whai unatu lea matu le avano ia te i sana tu e tala mo le atu nu. Mole. Nele ia moli fa malo ma fa tai la o fionga. E matu te moli mawina e tele o taimi ona o tele fo i o mamalu le atu nu e asi atu. Ia e mai se fo i ni vau fa malo o lo fa pena wala o di ai la o fionga. Ai o le nei lava o e fa avanoa le nei taimi fa aulo. I lungo le ala leo le lupe whanele e mawhai e le se maa wanoa. Whaftai lo walofa, whaftai foi i lo amana ia se wala au atu. Ia e maise le mamalo le atu nu o lo whafonga mai. Ia o stala vai lea, se taimi foi tato e whelo ai, a lo le fiafinei ia o le vai aso fou. Ia, le atu whaftai manatu lau lo fionga le tai o le atu nu ia ele le lava mo fanua na te lua whaafsanga i nā ma mau lua taimi ai o manatu le ia le nei ia manoa o le avatua le toe taimi i lau fionga mo se upu a wasa mo lo whaafonga mai ia e me lava manatu malanguna ina ua toe whaai atu ia ua te le swinga i le alofa malanga le leo le atua i lo soifua tului e alo ia whaatau tolia i whalaefu, ia male apu pusia o tō whanga, ia lea lava ua ngale leile atua whaasoa i loso i fua male ola. Ole me siri lea tau, mana tua pēr lau sunga i tātusanga. Tua pēr ia le ngata i lau sunga, ia a utu uma le kāpeneta, ia male tatu whainga mālo, oro tu le foi le nei teimi. Nā tele pēr ni awanoa, ne fo nā e tau tau musurawa le langona e wha umina ua le tātou tāna noanga le nei a fiafi ma le nei tai au ia ona e whai alo atu e manatu matu ia le nei a wanoa i sau to i sau noanga ua lele lava o lo pae mai le atu nuu e fia whafonga pia i lo si fonga ma le sau noanga ia mana lo tali uta mai po le ase teimi e tito e fo i atu ai misia le atu nuu lau fionga le teimi o le fono na tia nei ai o lea i lo tu wa tama le ngā ruenga sa te manatu lava sa e fia ma e whaftai i le atua i le whaatino ina o ngā ruenga lau kāpeneta i o fua ia o tau campsi na whai mau tau tāpenanga lea ua fua mai lava tāpena ia le au malanga ia e afuai ia le fontanga ua umatu e watu ia nei ia wanoa i lau whionga pāle ia on tatu tau mawaile mai wharoan ele umal fai aso le li la sunga tu le pa mtupai ai pa tai molo wa vanoa pa tai tele o te mo tato ma ftanga le yaso mai la le uma tai
Na firi tu petoa fo ia la leo te alu i lunga a wal tatou wha moe moe. Na ia tau pēr tatou malo, ma le whainga malo, ia me se fo tatou bang wha whai. Ia tu whai tele mo tatou a vanon ne yaso. A ia tu lava ma le whanga i tia i lo ru whai valo filima. Ia o ma na ia tatou por kalame le rupe whalel. O tatou uma, le se lua fionga lo rupe whalele le tunu ia tunu mau i whai valo mai o se tau whinga. Ai whaftai atu mo le tatou maftanga le ne yaso. Whaftai po le whafonga mai, ma tapo i mai male mai mo mai e sa mo, lo mo mai le tatou pasala launga. Tatou lava ia, o le whaasoa, whatamari, manino le mata mai. E fo se tua o yo me uma, tau anu tari atu mwha malama mtau pu uma. E fo inu me tu ngama ni me te tau lava na rufisir malo fesili. O la tal sanga. La ngai le atoa uma ia, ile va. E fo te paile la manga ma serfa utanga i mea ufai ele ilo atu. Tatou uma lava o tatou fufonga e tatou te vai e whaatasi le atunu. O la ule mau, tu le epa matupai e le mawhai e le malon to eru na ia. Tau te nonga whai le aso whatatonga. O le malo, o le e kale sia male atunu. Ia ona le pine lo le na manuia le tatou wha mai moe. Ai ala ia le tatou maftanga le nei aso whaftai foi mo whafsiri mai mtau puma. Paula bale le talo. Ia lo whangia foi le atua. Ia la rua foi mtafa ioi mga luenga uma. Tau longo longo. Ia matu la longo puia li ingo si tatou atunu i ona vaenga si ese. Tatou tau fai talo whaatasi vai lutu tusa le li iso tatou manuia. No foi Samoa me se foi lo tau no pia i atunu ese. Te le lau tau sao. Le mau wha mai le teimine nei ele ese mātou no foi Samoa. Ese Samoa lo lalam papa au i atunu mabao. Mai le lilo ele lanu. Tau yoi au ma le po. Tau tua malo. Tau tua apa ma le tau tua. Atunu o lo manu yesu tatou atunu. Au nei tu lafa aftai mo lo ua vanoa. Te lofa tele atu. Sunga tu le par fartua ma no whaaro ma le ainga. Ma lo fatu foi na uma i nā le tatou steto Amerika. Ua au me mamae me se foi le tatou ainga. A toa ina ia mo le foi mo ngā lofa ele. A fionga ia tu pai ma le ainga whaftai tele a mo palolo. Mama tua ia lua le mawau whau mo le ho musiki sa mo pe au tanga palolo. Kai pa yoso. Ia tatou taro sia le malanga le fionga le consulo le malo. No fai ia sauma me se container palolo. Tu whau pamana sila. Ai whaftai mo lo ua vana tatou te pelo i pea. Alofa tele atu. Ia wha ngor sa pati a tai au. Ia alofa tele atu. Whasoi fuia mai manuia. Alofa atu patua manu whalo. E whawhitai lava. Whasoi fua. Kupige. Whasoi fua. Ia. Vai. Ia, tula epa. Mana ia nei ava no wha auroa. Nei singa koe karsingi lea. O le singa le ase mea ke manatu e pōpōa i le whai unga tatu po kalame. O le mea sili tula epa. O le mea sili ua wha fofonga le mamalu le atunuu i mea sa iei o lato atunga lunga. E sa wha leo mai ata ua. Leo wata fisilingia le fionga le li palemia. Fofola mai la iyo o lana tō wha ma a mai manino. O le mata upua pito i sili ana o fia iai. Le ana o fisilingia ai ia le mele o fisilingia ia tu la epa le a mai le tu walalo au ni toi whaien fontanga. Le la wa mai manino lava e le fionga le li palemia. O ia o le palemia, o ia o le tai o le official palemia, o ia o le palemia le atunu, o te maa le atunu. His decision is final. Pe fantatala no muai. E li poti, e report i le CEO o le MFAT, ma le CEO o le kabineta i lunga i le palemia. E le report ma le palemia i lalo. Ia le puna ta whaasoa, o le fai o le official consula Samoa, le manino le lei. Ia se vai ia.
Whaafafonga Samoa wa a mai manino e le fionga le ali pale mia le tali. Manai. Ele se meta o se expert. E le se expert. Ele me tonu le wa no fai ma to vivi ia. Yeah. If I mai le expert asa wa ilana tau talanga e fai mai o e te tauna fa so tai o neolona taimi. That is history. O le isi me matango fie mo fanua. Leo o tau tino ia e fo ia tu Samoa. Ia fai se fai unga le observa ma i lato umane ia ai mai se fo isi ungali ila e o pepea mai Samoa. Yo e. Tei o leo ua i tonu. Wa tu utala loa le a foi. Ni ai inga o tu la fonga le media. Wa o te langoka pena sau no le fionga ne li pale mia. Wa le wa yel no fonga au tu la va ale joa sa. Yeah. O leo inala i se so ta inga mal plestene. Wa man tua fo il vaenga lea. O lo o iai lava le la tau pule anga le lato constitution o lo iai la ko codes and ethics. E foli mai e le o malo sia. Wa ta tau ona to e si itia i lesi la sanga ina ia whaapena strengthen ia lato code of ethics ina ia wa solia e sesi tu stala ia to inga mia. Tana whai to fuanga se lato whaasalanga po ani to inga mia whai. Walanga le mwhana tu tara loa ina whaapia. Lela wa mafua le nei mata upule toso whaapautolo whaaleanga mai e lesi newspaper ia mea whaaleanga mai le tu stala you know ai ngalo ai pena sa no le fionga le li pale mia. Ele eisi to inga umal whapena le freedom of expression. Ele ele ngata anga le freedom of expression. Ona pēo o le tūlanga o le whaaleanga inga o le tamadi yanga o istangata. There's a freedom and there's a limit. Well, there's a guideline. Yeah. Ai te sila pia po i o le plestene o le George lea e loma lon whaamasino. O le mea ua uma pele. Te ia le i uma, te ia le i whai mina. Apela lau ia nao lau tala. Ia ale mea tonu ala na, tu sa le whaamasinonga le e tu la i mai nei whaasanga i le plestene. Man tua whalana to e, o leo te mana tua, na to e whai ale le saunoanga ale komesino leo le wa maia. Whaapea wa ta tauna i se tūlanga to e wha i tua le, a wane te whaangainga le libel law, le criminal libel law le na whai a. A pe o ngale, ia a le fo isa mai tawina. O nisi a fo i o la fonga a se tasi fo i o fo i tu stala. Le maa fua ele tu ai ngā mele tupu i a fo i. I le plesteno le. Ia, se tato mata i tu ina le case o le sunga le fionga plestene a. Le tina ia langi ke soma. Wa o teilo inga, ia te au tu le epa o mafuta mai, o levana mafuta fo i maleuso. E leo se tangata ngā ke whaiua ni whamatalanga pe whaia ni me soli ele tu la fono o io tangata si nia o le autostala. Ia, mon, ai wa ai fui. Eu si mea fui ia tā ua a whapea le io e na maua sau laki ana pō le lulu se tu wha mese me ia la wha ngaro tu alau maro ana pō ni. O ki a kope pa ni ku. Ai o ki a tola o lusa fono. O te whapea, tau mai mahangele. Ai na tau mea i ngō tangata e se ia i ngō wapea sole. Le a wai la wā. Sa matala mastu ino ali ni tai au. Ia. Ta matala noa ia le fuila ua sema temi po se temi ni va yesu. Bi mane fusi mesia. Ta to e feta tu interview e fengo e te dei mau manatu ma. Ai ale ngā matua. O la ua fai e Samoa le vai sto in ele tu ala tu New Zealand. O ia. Ia. O le me na fai na malo America e le au America le Samoa. Le la o uma na fua lona siona au fatita. Na ua matana fatita ilan savali. Io a veno facilità e te toi fai afia mi le ai lo
Ua iai tangata mai le malo tele lau i Samoa lau manafua na ilanga na wa mawailanga lymph lake Ia. langa le pe sau toi faisana siaki Famisi ua pele lona au. Oh, that's good. Pele lona au. Io Salo la se temi fo i le vaiaso lea. Ia o le malo fo na le tatu por kalame ia i se temi o le vaiaso fou. Te mau se tatu avanoa ma le fiunga pale mia e fo. Yeah. Ma te loinga pe mo se si lua le tolu vaiaso o na tali wailea. Ia se ia o tu e te asiasi ai nā nei potai au. Ia na whaia se mātala, Ia, e le. Ai le talo, whawhetai wa maua le nā tala fia le. Le fionga le li whaipule, ta mama na ale. Malusia si e li ia tasina mea sa na tala whamamai mai a si li o ia lava na te ena tofi minsta. O ia lava na te ena le tofi minsta ina ua abatu iai le minsta o leo leo. Te o le lava la fair enough ia le sunga le fionga i le li i parimia. O te tono foi. O te whantai au le foi le fionga le li whaipule te mamatua ia ali. Lona whamaoni. I lona whamaoni. Ona e whaamua lona soifua maloloina. Whaamua lona soifua maloloina. Wa, e le pini. E mawhai ana to i ene whituunga inga e whai e fionga le li parimia. Te a whapea o le a whaamausali. E eilo tato nunga o nā fo i le pe ua tele i atala le siwaenga o tele tala i le tā ofi e le fionga le pale mia le tofi. Au te loa lava there's a reason why wana tauwhi ai ia le mele le minstaro leo. O kuanga uma le fionga le li pale mia. O tō finga na te whaia malona mauti noa mea o tō finga le lei. Tō finga mai o tō. Le lua lea sui pale mia. Io, e ta kuti a mantua foi. O le fionga le li pale mia. O lewa ta sui fong fetalai, fonga fetalai, minsta. He observed everything. Whaipule. O le tangata leo le e na te pu eia uma mea tu tupu tu tonu. Lea lai mawalo na o ngā te le. Peno whātu foi. O te whaingo inga le fionga le li pale mia. O le tangata e langa mea le lei. Mani. E leo tangata e file mu. E leo tangata. O le mea silan ta uma whanua leo ta leo confirm fu i le tunu. A whai a whono o pare mia i nā, whai i le aia sisi se whiau. Me tonu ale nā, me tonu nā wa mai manino le fionga le li pale mia. Ia. Po ala nisi tu singa, po a nisi ana whaalawi wiloa ni live mani me whai. Peno whatu, le telo taimi le tate whaasoa ai. Se awa mai maua i le taimi, mo la pisi. So i lole tala le aki epikopo, alope, rubbish. Ai te sila fia o tupa. Sorry, ua saula ma le mea pise mole. O manatu. Ia, lava ia i li tā. Ai, a mai o tātou whatuwha me o e whaimatasu i li tātou i li atunu mo te mat wharoalo. Ia, le lei whaafitai tu la epa, ia. E watu le whamalo mal whaafitai le mamalo le atunu. Le nāwa tau maua mai le whaatata noanga ma le fionga le li pale mia. Langa le mea ese le mānai o le whangai tio le loto. O le tātou wapa ai atu. Mānaia le ia whafonga o le li pale mia. Se le mālosi. Io no toi whaafowina longa mālosi. Whaafitai magi ia le atua. I lona alofa, lana puipuinga. Ia ai mai se foi ia whaamamalu au alofa awa ia maole whaasiringa malo sutino. Ia lau whaafonga anga Samoa ia o se fianga le ia ma tula epa o le tātou mai lofa alolongia le nei tai au. Ia toe maua foi se siava no wha auro.
ia nisi vai aso ele tu taliu i Samoa whainga malanga lang mawhionga le li pandemia. Ia manuia sa pati atareao ia Samoa, New Zealand, Australia. Ia whapena whai o tautula epa e le aso momua. Ia, te taimi tato toe wheiloa ai, a lofa le tua watu le malosia o tau masoi fua ma ia manuia. Ia, o le nasa moa, manatu o le aseu iuta le mawaa, ia ua lava fo le tautua ua lau tō whita whaafonga, tatu tue whiloa i le aso tai au, le apule alofa le tua teita ia tu elu tu tui fua mreola. Alofa te lea pia ta whia? Ia, soi fua ia Samoa.